Mekasa bebre be na mpesa me bɔ no tofa me wa no me ba cha kwan ne ka ho se de be ya adansi enti se be man so de beto adwuma mu enti ono abai okay ebe hui okay enti mimi ye na me de ne ko me ye me ka jense o da me pa che mini me amodi hye mpesa me ne ntena okay na me de beto adwuma mu me wi ama ye ne ho ade ti me koto machine no di so me nyina se de koto machine de besi wo okay ne ma me ko ayi no se on na ye panyini dia menim yanko one ne baaye omu nyina free nti me gya me ko mu kro mu no me free wona me baaye okay nti me baaye no ne maame no so won so ba behwe adansi nti maame no so ba behwe bebi a ne ba no so ye de ekosue okay obaaye okohu master na okosue no adwuma no machine na ekoto ye no maame no hui ehu se machine ni maame de ne to ye koye ti wa mo ye adwuma na na enkoye okumase ana ye sofo ba ko ka se galamse bi chana fu bi ewo from na side ho nti opese yeko na yeko ye nam su na me di na chi na me ne ko yeko ye ya ti ye na yeko ye adwuma me fan se be 4 months to 5 months na me ka che obe se adwuma ye no kakra ba me sem se amamre kwa se me ka che se me de ne to adwuma mu me san ye ne ho ade no nti se me to aso obe start me de ne to adwuma mu e de se me de be ye ne ho ade e di 8 months me ne hu no se me ne tena no bosume nwotwe okay me de ne to adwuma mu na me san de ne ye ne ho ade hwan fa 8 ye ne ho ade nkora de won kan osua adwuma na me fi wo no ye koye galamse no yi enfie no ye koye galamse no ye koye adwuma ni mu ana 2016 ye to aba na nado ba so no ana wo so begu galamse no na eja ye free ho ye na ye chana fo no ye so mo kondi free no ye ba nti ye ba na mbe ne mu anti boy bi wo krum ho oba no yusu kana so boy mpese mba kru na mbe sua ka atwi na mesuminya bebi a metena mo wo fo bebi a na metie no esi wo de dan na ma han nti se minya bebi a metena nti so obadum mi nti no so wa han dan nti se me fili se me ye dia me metena na me no ka chiro na msu ho ye krom won so na osua adwuma no okay na mse ye ko be so a yankwose ba je yankwose okay mansu yankwose na mse na sa dia me ba timba me stay boy ni nchen me boy nso de ono ya no ntena fa kono nso ye no nso ba ikrumo oba ikrumo no be kai timba meti dia na me didi a mo fa ba so na lazy ko ono nso osua adwuma okay ewo ikrumo okay enti osua adwuma na nya 1.5 year osua 1.5 year na ne master ne nyem na ne master nta ma so woko enti wo so woko ne maame wa akọ enti woko wo ne maame no okay woko ho akọ wo ne maame wono wasi o sister bi nso wo ye ho ana wo ye friend adwubi no wasi o jamfu a ko adwubi ho maka achi adwubi se na ta nso nko ana na ye na akora se ko adwubi ho na ko no ho ne kusua adwuma no na oba na wasan aba ne okay ana wo ka kire again to wo ka kire again so yo mate ana ono ne master ne sa masters for me ndu nkodu mu komo no obo amane na so bate oko obe me fancy be week o master ko be week ana odi fro na aba oba so oba besra m school oba na abechiche mu chem sisi ni se na me so eni ese wa mo antena fie no wasi ko ne kosun obi won chen dia ko ne ko tena ho ne kosun adwuma na nkakra eya dia o mra ho master mla no na won so hu adwuma na de ekakra sabe no aye no ho ade na wie ma ye no ho ade dada okay yanko ma ye no ho ade dada 1.5 year ma ye no ho ade dada na me so fine okay na
YouTube wono eya subscribe ma yen Mia bell no so ebre no so you get notified na chese won so what to me a share Facebook wo adawroma bomodia na e follow yen masters no su star no bomodia ma no ensum yemiaso sa na enya kama na chese wa share Facebook won so e de amaye enawia yi uhwe bia na eye live e wo onua TV eye live e wo Adepa Information Center e wo kwatwi afet ye wabiemo eye live e wo Taibo Radio Modern Ghana USA eye love and live cry wa Big Love Radio and also e wo Spain eye live e wo OPD Radio GH UK eye live e wo Free FM 97.5 ya wonum e wo Tachiman enunti baby awonso abiemu bia no na wa mayen ehunum nkoso a na mumie biemu sa Governor 1 make us say Governor 1 abiemu e wo ne choba ho a wo mo didi nyina so etie bie first story no e pure natural and afei grow fine black tonic na aso yen asenmedin Maa Akos yankwai na menua ba Esther eje wo kode otua ne nsam ojabu no eni nkomo ogode Maa Akos memo ha wiai yenyo na pom te sen nyamiadum ya da Kristo se awiai yetie o awiai de eye boko so nya boko sa emi se na kakra bi mai bi hu me o se mepe oya djuma wa brem new month ye friend edo wusu ezi o se mepe ne se oba de be ma pe wa enye ho na won ne eda enti no ayese papa no etimi ba me nchen wa djuma mo betra me nchen ebi otimi tra me nchen at 10 o'clock o se me koda ebi o so otimi ebe fame na ye pie ni ade make us say edo wusu ma eduane kra ma na dida ayese ono ni mi tu ana mo se ope mi no I say influential assistant bi nana oni me na ntinti no manta mo fombo de bebre hu me ne papa na na mo enti no I see egu ana mo to so one day ana na papa nsi enkodidi nti oba me ne to ana be 3 months enti esi ekodidi no ode mi fa baby na me say baby enkoidi se ha nya fiu aha nya baby edidi no siu odimi ko ni fie na ewia so na mapamade me hu fife na me se o ka so odimi ko ufie a sanka me hu nia me no so yen kohwe ho ezi ye koi ni fie ho ezi ye koi no onu na timu adwen de na eni tim se one me beda ba me na me ni sa adwen sa na ewo ni tim ezi ya no na one me pipire won mpa ne so ai so de me to ne mpa ne so a na ma so na me se ma ye adwa me ho kra won fifiri na me moa me ho sa papa ne me print or me to ne pants by 3 times you know be ma odo akone dem de Maa Akos wa check he na ma so oni wa na mpo a umfa ni easy be ma otimi ayi ne belt atimi abutu so wa no I ready say yenya ba akona ye nto aso monya de ba ko oni me da ana me see that be me won fifre so dey dem because me see so na me njare mo a me ho me ko be me pesa me njare mo a ho wonya dan me ne be ma ha bo say aka me ho me pesa me ho fifre ni adna me ne be ma to no kura de o say fan ho to oni me pray pa abi fi ma no de o jojo mi ni ade ojojo wo ne sem pa cha ma yechemu so besu so mu Bama wa yini belt onu da 7 ne be ma sorry there wa check there opeso obeye ojojo mi ni ade nti e for so mi ana so mi awoto no no mo fo ni ade na ma ye hu no Maa Akos osu so mi mu se do ne me ye no ade kronti a me ba ha ne se one me ye sa no ana me se ono de o ma ye empie nzi ye pia da fofo ti ase mi tran ka mo ti mi me de o ne me ye no eti one day papa ni frɛ adwuma eba ana me ni gina ho ni e bon komo me no ka se mi nua ba ko e fen Lydia papa ni be gina mi fie ni ma mi nua ti mi hwɛ sa me ne bon komo oni me ti papa e ka ma oni papa ni mi ni papa oni mi nua ni me ne papa na na mo nyina eti one day papa ni frɛ adwuma eba na
na me ni me nua no wo kwan na papa ni giran na one me kasa na o se yen ko fie no so na ewia saa sabe papa no aware obi kun so de mako woni ni to anoma yenyi yanim because obi kun de ya de no ebi a bibi hia wan ebi a no obi ku ba twe pa nya saa obi kun ye ne ntwe ba na se ewia nti no menko bibi hia wan na obi kunu twe mpra mako so obi kun de ye ni mire obi kun we oba no be ma ware se wani bre no me de minim nti obi kun de ne twe mpra tete yen fa no ma obi ehu nti ono tam wo se yen ko na ye wia na se menko nti o ma ne nya nwumre eti papa ni tu ka na me catch me nua Lydia say papa is so pemio na ni ri ni ha eti na didie mu ni ade ni nti no ama ne ho hye ni nti ni na kan obi no so ede opeme wone me betna o se na didie mu ni ade ama ne ho kire no kire ye mu o se na didie mu woni wudi ye papa no de enkomo no woni wudi fa na yere ne ho ne o se na yiri ni ebremu ho eti sebe ya opo adwuma na didie mu wo be aduane ama no ayi se wo be boa na kakra eno kan obi na opeme okay what you say eti o ka se yen kwa amanko na minua ne te wo na me se minim se minua ma anwu adwubia wachiri ana me ka che minua ne se papa iso opeme one me betena sata me ka se minua no onim se papa no ba me nchen ne ade a na ni hu me ne papa no eti mi na me ka che minua so oye good no se nyempe bia obeya mame oye good na papa so me hu na mo tuo kakra se ampa obeya good ampa ana me ka che minua sata no papa ni dimiko tamo dimiko ni fie no ana na minua no nipa bia no nete honom ti tama ye ko ni fie a papa na dimi minua no ne ko papa ni fie da papa dimiko ni fie no a ye ba no ana minua no boy bi onenete ti ye ba na mi hu se bra ne ka esi I say on papa ni fie ho nwa ugina ho abehu papa ni unua no boy no Lydia no ne boy no mi hu ne ka se si fie ho mi hu bra ni po na ka say say bra ya ha no te okay enti mi no ka sa mi nua na boy ni a ugina ho hu papa ni fie okay sa ne koyenti na say mi nua na hu papa ni fie because of ne boy ni ti eti me kan sa che minua no sa me ka say o we good ni ade o se nempe bi obeya che ama me no sugar daddy no wa dance here eti me ya lady ano sa na ya ne ya mi na minim okay eti ma kwa nwumre papa na mfre me ono so nko be frɛ me okay ma nti ase eti ade chia so sa wan frɛ me ti Sunday ano ma kwa sorry ti e kwa wiem ho no ana mi hu se papa na de ka abegina ye fie anim eti odi ka ne begina ho na mi gina ese wo what me offer to was ata na mi wie mi fie eti na meti me offer enti no ato wo eti mi hwe tokro na papa de ka abegina eti mi de ma adwinwa se papa na e ba me nchen me hwe na mi nua na sie free papa ne ka anim wunua Lydia wunua Lydia mi nua Lydia mi sie free wu sugar daddy no ka mu se me fan so se me boa eti na mi nua na sie papa ne ka me ko papa ne nchen na papa na tu ni ka fast am say na dia na mi hu ana mi nua sister nya me hwi nu na mi nim se wadanfo ne no na metimi ne na twempra metimi ne twempra ma ne nye wo bra mi nim se papa no wadanfo ne no na me kwa aso na me ba no besi na me say na obi a wo kwa aso wo bo besi hu na ohun mi mom a wa woni mu ba bia no ohun mi mom no papa ni ko ana wa woni mu ba bia ni mom no wu nti da bi wo ma ati ase fi so papa no beba ho ami nti mi nu ko hu na onchia because oni mu no eti ho no me nwa ana o se wai enya ne hwe no nti medua se mu anam na se de na wi nipa ho ayehu sese papa eti efi ho no Maa Akos mehu na papa no ti mi a oba me nchen no ene ma sesa because o ma no kasa mi ko ka che mi nua no se papa so obe mi good obe mi se ti ne yenti no mehu papa no na ye fie nanim no watra ho kra ko gina baabi na mi nua ne de mi ka kofo ka no no ne pie na me hwe wom papa ne hu mi se mi gina ha na ope baabi afa eti en toto so sa mehu bia no ne papa no mi se ne wiase jesa Maa Akos mani mre papa ni sei fi so yo biku na mo asem eye ma ho dwiri pa omo atena
papa na ekoda me nua na chen a ona me fie anim ofra adwuma eba ona me fie Maa Akos asem anya wan asem hwan na asem we ni nua didi 90 mi de me nya nipa mi o mie na no ka eye ma wan asem eti me de na me nim say free ho no me nua benya no papa no ofra me o de different number frame na o se hwan o se me edwedo Maa Akos me ka te phone no ma nye efi say sabio o ya we se me nua no na me nua no so ya we se na me no free pa wonu ane nim se wonu ye free ana wonu ane nim se papa na so pa onim so ase me pa se me na ju 10 o'clock me ni je ohwe de onim se e de metrali ka ma hu nti onim se papa na ase me pe eti nya fe ya sabio woni na tena ye na ba frem apa me cho ana ti ofre mpa me ka ti me de free ho nya me anim me nua no ho aye me hu papa nti e fi ho de me hu me ne nkasa be pesa me no ka nti no me ma me adamfo bi oba me ma ha ne se me ni nua ne nkasa nti no me ma me adamfo bi ba na oktu ne fo se me ni me nua ne nkasa oba me ho 2 times me mu ano eti ti ato so 3 no se dia na unua na ye wan ti woni ne nkasa na me si se dia me kan ye kwan se na me nua de ma fa so nti se ka ye be ma oni ire obe wale me nti kama no kasa nti kama nua ya mama wale ade abo me na ma me ne se asem we na ma me se me na mekan bi si ye kuro mu omukra de na otwi bi omukun ni onukra de osi ni nia na je na ware enta papa we ya ware nti asem we de anya we na se ma me de hia ne so nti fi na de kwati sa de a o ma mu biem nti me nua na start so ne papa na twen pra me kan de papa ne ye nyina papa na na mo ni tu nyina me kan se me nua na ntimi de papa ne kwa twen pra me ka kira me maame sa samba o so obo pani amane na me ni se eye maame de ka maame me ka kira maame se papa ya se me pe me na ti be 3 months papa eja ha o miska kra ya aduane amane dan nyina me ne papa eja me nua ihu enya si wo hu ye kobo no kra ka chem so ni se madam fo papa na se me pensi no o ntimi ni papa na ntena amane ya fe de me hu nya me nua akọ papa nchen ene na kwotena nti ya me nwanwa yiye me maame ka chere me se papa na anya ade ti no papa no me fa ne number ma no na on pata me na me se dabi papa na mpata o na mpeso oba tan ka obefre papa no eni mi nua na ka se mu ye nua no ade na ese mu ye bibi sei na ka omunyi omufun so ntumpo na mako ebi kra china bi akola bi yesa obusuan ni mu po a omo ama na hu se so ade na nye enti no omunya bi se be ma kra oni oba afia no eya pam eti no enye omunya me sa na me pe free ma me no ma kwa amasa afi de wi acha me nua so ne kura ni mi o se de yo aye kutia eye wo ya ahye o se me ne papa no ho ancha na me hu so ne papa na nyem satam me shame de ma ko me wo boy no a wo nua Lydia beje no wanyem papa ne me nua na nyem eti omo nyam no bisu mi nuanom nyame anim si en ka no kure mi wi ase aba ma anya loke mi nuanom de omo no me nketo ano na pema ba panifo na ba to de omo no tan bia no me ma asem onye de sa na ma asem ko nti me ka we no e kire mi nua ba ako ana m si de mi nua we ya e de ya me ya pa se me kasima che unu yesi nka wase mu je nipa na unu so wo kan wase ma che na ese usura na unu ya je boy unu ya je sugar daddy free wonsam ensiri o mi bisa me se wan kasa unu ya woni ne free ma ko mi akasa mi nua free ya funu kro ma me ba ko papa ba ko watumi ya je sugar daddy free wonsam enya nchen ene ne nyem na mi po omo nyem na onyem no Satan na me sunyame adum wama me bema sen wama wo bema me sunyame adum wayi bia ma me amene ti ho wayi wonya wo boy ya na ti Sarah ade adum me wo me ba be 10 years me ye na me ntimi nyim na chi bi nti nyankopon po no ye se de obebi aye eti me bema me hu na ni 3 months the rade ya madum na me nyim nti me bre ye papa mako da bia na me da hospital eti me pray ya me ko hospital ewiase ya le nya omu ye me bi ko doctor for kwa na ye omwa mako me bre papa mama na de ya ye wo me say I said test ye bia na doctor for kwa ye mu Sam so benyi na onyim na chi a obre na ye no kretro do eti me da ha me prim se na me nua me nyim jane ti no se me nyim no so nyim me nim
ojina me dan ni nua ba ko bonko ndi dia me ti ya ne se ono de obewo 5 just me no obo makutia na ka beda na ye me ya anam si na dan na ekoso tim eche na bi se obi sa dai sister no onye mana ana omo se ane oni papa na nyim eti me kura ya me nwanwa se wasan ni papa na bi ko na me ni se bia de oye kran ko ne ferry ame bi ko ne papa na atwen bra tetani adba ni nyina ma hu ni sa on de oye no open eti papa na mu kura na me bi me ko madam furu papa ni be hu sa me o ho pe e ho na osan na chikoi na ko ne papa mu a obi a onum so aba obi fie nke wo ho yere keto a se ma ko nka ense se wo free one time na yere keto ane wan me se ne za na me ka no ense wo free na ho yere keto na wo dwane afiri ho fast na papa efe so onum se kwan ya fast no wa nya de mani mre papa no ba ku sei if there sabi me nya ni pa fo ba ni se mani pa se ma ko za na be ba enti no me de me ya ne se ni nua na anyi ne fom so atu na afedu ba bi no aisa me no odoni ni ho no mi mom ni afa ho na ye egu mani ma da na me ba akra ti mo gu ani ma se de yen o se me ya na ma ko hwan na wodi ade we di na unua pa de we di wa ma ko mai so fu kra nti won kan wasem so abeka se me ye nua me ye pani se pani ye sa nti no ebi kra afa cha me na ebi kra akwala ebi a oba no ebi ono be ye sa wajai no and that's my making one day ana mi asam no me kan abonti efie na me kan no because I am me nwanwa say be wo yase wunua na nche be na free wonsa ana I say be ma uhu so oba wunti no obo na ewi akira wunua dem na fe de o hye ma ko hwan na enye ne nwanwa otumi be hye wunua ne dem say na me ne timi uncle fie that time make say na me dia mesimi wie nti no me nua ne hu sa no be bo so me first no 2 ho no kwatena me na nua bi fie eti ewi akire no edred ne free adwuma me hu no say ye fie no okwan ho me hu no akose me nua na nchen ewo ne dem eti akire na me ni obi ye fie o ma me ye frost Esther na nye papa na ye ba ho be hye wo story mu na de ede na wunua idem no hye anam sister me catch me nua you se papa so opa bi se and what for what chi akwaje na asem ni na me nua afa machi ene papa ya kwatena unia pani ana oni do achi na se oye pani chen mo otoso se mo ma me ma otoso se me di na chi me no me toso me esa mo do do se ye do so ye 9 okay ye 9 and ono ye third born me na me toso me yes it ono ye second sa oni di pani na chi enti no e ba sa na me da ko me catch me nua ba ko na mesia me nu di nkomo na watimi di 2 days penny papa ya twempena bibi sa wa se enye no kure eti me nua no me nim komo a oni ni kodi mako satan na me ba we papa o se machi akra we papa ba ho me ti dede ofio me dan so me wo ho ha bibi kwaso ofie ho amente ana me o bedroom mo dia ameti na me ho TV so si so dede kwaso anajo no me obi kasa me dume no obe brace bi si me boni dua me sina don kwaso na me ba no papa na nya line no be se me ko ho na be ye gidigidi no se unua be ma no na me da bi dede we dia no odin sama konkofu atwahia ho bebre minim ana che se no me dia ho no me Esther yakoto kosua me hu duabo se dia en wa ye dan se me asamba akwa makama obi ate ti wa lady ajo boy wa ne papa na kwatena nti ajo sugar daddy me maka ama obi ate nti me duabo hu duabo na obebo me no anam si na se wa me bua ne ameke kan asem bia Marco me pesa na yi Debi ye se ya 70 sembe sa na akeka ye ma me yenko ye ni abre Marco yes mi podi ye we nyina chi no esi na duabo na okacha mi se so no abla dia wa mo mi dua na enye onu a oso obodua se de obebo mi dua duabo no pompo so obeka sa asam na me kan me boa wan ka sa me boa o na emom ade na asam no mi teneno wo de nenam ehu duabo bia no aka kire no sa no aka di age me sugar daddy sa no aka eti no
ono akoto kosua ama ye se dede na koso ene no me de me kura me kwaji bi ka she kodu me se obebre ensi uye da me dome mako eduare kwa de so babo makosua ne kita eye na meji me hu free boy ne ti mi ko ofio me ma me wo ho mi nuanu bi wo ho me ma mi nuanu bi wo na ma mi nuanu se o maka je se duabon di onyenye mi nuamu wo ho me hu so obi jun aka se je duabon me kwa na ma me ti ho me ma me oba tan oyi obi ni enua so bebo nua dua kuno ba tan obi pan ka de akukuduro e ba akojira ho aka sesese me ma meti ho ene kwa fo atwa hiefe obebre ti me kwa na emema mienu ene jira ho ekita ni mu se on primo fa waboduan to de kosia na ehwo no so on pene etu omo so ni mu se no omo si jai ti me kwa na bra munya no fa kosia na ehwo na omo so ni mu se on fa kosia ma ne fa kosia na ehwo no eti me ya na me se bodua o se me obran dia se me ma omu dua na nyame abladia mako me no ka se me nyimu me no kra na ha me openfo amenyam na ye bebo me dua ka ho enti wabo ana obodua no ba kosia na omo ama na afan ho minim kofo Abraham ako ye di ano keke abon kofo dua omo wu enti ye hu so bewu da bi anya me hu se me na momu no me de me hu eja me ne me ma ibi ba ma kwa me de me bi eja no ma ko me de me crash na say to ochina bi bibi ni a menin se mo yi de ko ba bia wonyi ma boso me say enyim for month e fu na mini okay obodua na nya say be ye me ba ha ma ba ha ko menim so ba ha ko but obodua na be ye 1 month be boso me ni 1 month beba okay na say asemu a wo kan ye say wode ne nam guna ni mu asese waji wo sugar daddy say yampa so waji wo sugar daddy yampa enti duabon no wan ne benya no enti adan na wusuro eno na menti ase no waji wo sugar daddy wase ye bo ho dua so now se na be ma ne your dua na so waji no ampa de enti na wabo hu se de ni abre na de me ya ne se mako anya de oyo ya me bi se de enti wabo hu wo yi ma no wia no akode ya wo ya no so sir the ama me yes as na wiase ayehu oni pass obese wa e say e minu ya make na say minim ono minim de maye no wiase obi fedua e de bo minim tridua na minu ya we sinima minu ya ntimi aka seja e mako na esanda no pa enkofo enfia abonten papa fo mienu ana e ba no msijai na wunua na kunana na wobi a wone ne tu wobi a wone ne nkase da na ado sugar daddy kwachi ano me ba hello yes Lydia yes na pom te say Pastor Mr. Edward ho ye Amiato ne ho ye pa wo no ene wate ne nka wa frɛ wo Pastor na ka say me pa cho Maa Akos na ka say Maa Akos kan me pa cho Akoma FM Onua TV okay Lee Madam Pastor me wa marketing to me so na matra da be Lydia you me question we ba ko pa no ma me wan ne enko wunua estaje wa se wodi ni sugar daddy kira wo a wo fa kira kwaje no Eba so me ma ko fie me ma me o fie to de ma me ko fie asema o kan ko bia ne so no me ya da na madam for no sa ya no fra ne ko bia ni why enye wadafo no wonye wunua ya ni ya sa ya ni ya madam for to ya kan so du ko da se na me ma de no abatu eti wunye ni sugar daddy wunye da usu wa kama body akwa ko wasu wa bodia me bodia me modia bodia ko asema wa kan ko bia ni wa ba ku ni de nse o ya sa wa hunu o ma ka ta mi ni ha to onyem ala ne da ma na sedem ni ya ni de nse o ya sa na ju mo kare kaka me de ni ala ta ma mo he ni de nse o ya sa o mo ba ko ma da ya da situation am do se asema wa kan ko bia ni so ba ko kra ni na ne wose e de dua wose bo no wo bo ni dua se ai wo ni ma me mo ni dua no ma ni mo ni dua me bo ni dua so ko be wu ko to ja ta mo to na e ne dua ni go wo ni sen e dua nan ka be bo ni sen
Mami money, the authority of the new father tell na me madeno. Sugar daddy, what's sugar daddy? Jenny Kuno, ni sugar daddy. No boy, I not so on you. I won't about all the tobacco. Only the man that sit there, then I don't know the rest of anything. What's the brother? What's the brother? She and Sam, Mr. Edward. No one you who be man on it here. Man is at all boy. Now, when Mr. Edward been at here. Mama is out there and now sang come over from her the end of the day. I tell you, I the mother now and the club are company. You need to let our Lord the mother of the rest and you're very happy. You want to win out and on now. On the one about you. And then they say on the Canadian president, how many know. I tell how the club are company. I tell how I I don't know what the club are Lydia, Lydia, one for them or for them maybe I'm Lydia. Hello, Lydia. Although the sugar that I don't tell my myself, I know some of them. I only want for me. I mean, you can tell yourself. You say we are to the water for me. I can't tell. You can know. I come on and talk about the star. Overseen the stuff. I come out and the club out in Hello, Lydia. And then you have to go down. Hello, Lydia. Hello, Lydia. Abraham wanted you, don't worry. Yamia do my weekend, ya beba ho, ya beba ho weekend. Ya me pese me wo say. Wonu ye yan fa be ma bi an kire woda. Me come bravo come again. Na bi za fa da lu papa no. And everyone think I'm in for you. I know the president. No, I'm not accepting anything. No, come back. Fast. I am the fast. Why am I the fast? I know market. They are market. And come back fast, Mr. Edward. I am the fast on Madame to do a new month. Madame to do a new month. Madame for the person I'm going to make the number of the man. I'm going to say, I'm going to I thought you don't want to boa. You are to go and boa. Oh, to say what what was winning Madame for oh, my woman. It's me. I don't know baby as all when you back home you have to cool room. Mom and business I don't know. Me mommy do so much time. Lydia,
Penny tra fie nya sa. Na awoye ba. Ma wo na ne o timi si anuanu po anuanu mi. E ma ni nye. Penny tra fie nya sa Mako. O ye sa ne do ha. Everybody so tini panta Mako. Me no mo na me de tu. But you go fie na so mo do mo ho a. Na fa Penny na bo Mako. Meba Saturday Lydia. Meba on Saturday, but Lydia na wo chema de bi mo ensi. Na wo chema kwan ya wo fa so share Mr. Edward. Oh no, I'm saying, it's not me wa market. You did am an interview. Mami nchemu wana pe na minya yo. Aha mami nchemu wana pe. Mami woni nchemu pe na minya yo. And then I'm making what my would have the kind of never to the staff. You know, from the point. And then I'm making it. Marco, Two days, papa no die. 2 days, papa no papa no die. And when you phone, me koka, oh, now samba ko me ko bia. Na me van me jana Marco, me so me I me bali Esther. Me say bisa one last time. Meba Lydia jina so Esther, wunyi ni se wani na bre wuni. Omwani na bre me Marco, omwani sami titi. O de o pa e fra me ma me ni sami. Omwani sami titi me ko ni am de enko fue. Me ko pa ni wo die. Ma mi o pesi mi za ko fo no mo time. Fra me ma mi se sia ko e ka no kra. Na mi na bre mi ti ma de na we. Ana so wani bre me. Wani bre me. Wani Sister, Usha die na wa ho pa ya. Just Esther eni bre e wo ho pa. Mami hunu. So. Nti na me tenta ma me ko. Atema ko ni go mi dey say ta. Mami nyao. Me ba se me jan wa me sao. Die wo kan. Mate. First one, stop for me. Go, onu na de na asaba enti na bisa wo no ye makrom ho ne ya behwehwem enti na ye me ba enti na ye bisa wo no enti me ba ye beba Saturday na mom Lydia abra Dami aya na me ta show me da say abra Lydia aya na obi da ka mo pa ya omo abra Lydia China America no de me pese me hu say me bu akwaya wo fa so hu papa no eno pe na ye ntwa so na ye mra ho Saturday na madam to be na me hu papa no chire me bu kan na madam to be na we dum so no ko ni no ana ni me fra na ni fra na me ko so ti ba ha e ko sa next wa ga na fa sa Lydia metio mpacho metio na wo chim Lydia me mete Lydia mete won kapa na Mr. Edward no wa Mr. Wonu ina moda me want me a chere mu yi se wadan furu na ma wo hunu papa no entiase ni I am a new young. I am a friend. I don't know what kind of job I put them over. Then you never have a tabasam. Papa, I'm a baby star. Papa, I'm a lecam. I am no friend. My one for the same one I am and so yes. Matse ko for fa man meba. Where who say we are? You don't to start. It's and I'm telling you, I am afraid. And Lydia, no cressa than Wakasa, and Lydia. Hello, Lydia. Hello? Yes, Lydia, the enemy be sound and say, well, no say, Abia, Mr. Edward, any wood near Esther Namoda. But, ma, you see, the catch it, you have playing on my own cool. And then the catch you saw a family.
mi se de papa ni jo kwa mi nyo ti mi ni ja mi anka fie mi nyo ja wo no so no he me de papa mi ja jo no ko ni papa ni ko no si efi okro ma hoda o ma mu fi hoda e si papa e do de baba just yo media mami ti ayi na me ka tan ko wa mi ti o ta cho mi de ntia ni papa no madam very no ni mo ya na me ka to wa ju mo na ta ka me de contact the man anya hwe wo de wuti ma ye beje adi ya se ni Tracy o na friend me na say o na friend na say ba to ujina to me jira so pa na say Lydia ne ba ti sele hu je no ko ti ni wo hu me ye etire wa pa no nti hu me ti ma ti o te to no hu je ju wo etire e kwa na to ye tire na o wa ye ni madam so ni so de di no ti na wi ni no ti so no ti o ni madam so ni wona me ye ni ho si nka na ni 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 ti bi anya ka sele nti san go madam so ni pe na ka na so ma na ye ju de ti ni ayo mi ta wa yi mo ba ye ju da ba he ta ka se o te la nka te de nti san na ti ka yo ka so ti bi wo so ti ka yo ka ti ame no ka se de enye ju na ji ewu e ho ni akọ line me madam so ni papa de akọ line enya kan ka papa ni that de ni e se down ni kan ni da ma e ma ba se ka se me na ni ji ti ma e ni eni nti ka ka ni me ni papa ni wo ho no san de ji me ka so ye na ni ni be ti ni ka ka na ni ti si me ni ti si to kan to kan ti ni na me da mi so na mi te ya de nti o si ya le ko so ni go si ya ni ti wa ni ni no onu si madam so bi ti wo no so nti o si ya ni ko ke na se de ma de ka to na wa ampa wa o ni mpa ka ta ni wa ta wi pa na ya me nti ni ti wa nti na me se papa ni papa me ka so ni ma so mo si e ma se aso mo si de na aso me si ni wa bodi no Estebia, ma si esta ta ana me ti ni kwa da so ana so atakra ni papa ni ni 2016 ko won 2030 tete 3 years to cry ni papa na sound de hu ana hu ni na so pa na so nso no mo de ana me nya hwe ni se na me so ele ni na ka na na de bi anya ka na wu ana so ani me nya hwe na ga ya ti adu na so me ni papa ya tra 2016 ma 6 years ni wo 6 years no ama me na wo kura ase na ni ye da kan ho ke kan sam se e me na de papa ne gati ya ma me ti tani esta so de papa ne gati ya me to bi kan se na ma ni me ma na ni se ni ya ni se o no na de papa ne gati ya na ni ti ya ma ko fi na me kan me ya da bi abna ma e ti ya ka da mi de bi abna dua na wo bo ya abna ne e me ku me abna ne dua na nti dia ma e o so beba from ha e be ya me do dia bra na wa ka be investigation na ka investigation na de mi se asam no wan ka ta be no kro na me ni dia tin ko ya sa o wan ka ta wa ba na wo no ni dia tin o ya sa o na le ni na o ka na me se okay ni papa na okay enti no papa no mom Edward ekacha wo se wase wo nua Esther pe 3 years ago woni na anya bibi ada okay na wo baby sa wo nua Esther say na papa neka Mr. Edise wase wo pe 3 years ago sister only would die and now one na eye no kre wo bi sa wo nua Esther mi ko ni se na ni ya ka tu oni ni ka sa de da nya madam ko ni ni ka sa ntima na ya mi dia tu wa se oni na ye bibi da ka sa da na ka me ni papa ni de wonim say ebia bema sometimes bema pewu a won ka no kre obetumi fa ne emaame na wafa ba na wase akofa nnua ka ho enti ka nipa wo benya the truth afi ne ho ye wonua Esther say Edward ne Esther that 3 years ago you don't expect say ko obeka kire wo obeka no kre na kire wo adai na wo mu bare na wa mebi say wonua Esther ansa na we papa na chwa na mo no oni me ya aka ana se ni o papa ni no papa no ni se ni nia se na o ni se ni nia na ko na ye di san ka me ho na ka me papa ni be chat but oni ni ya he de me tie no me say papa no me na ka ta wa no ni se papa ni me nia he
If you didn't see on a number of years, oh, yes, Baby, we say one wo enkasa ne sidai na waka yin se papa ne ne nyehwe. Sabe no no ne wo nkasa. Enti sidai na wo hunu se wo se papa ne. Oh, Debbie and Lydia. Na me metumi aka kire 100% say. And you wouldn't be in the DA the one that's the number, my minister, your friend Dora. Oh, I saw the captain is a panel on anything. If you don't do a number, I'm not say Dora, no way to stand. Bye. Nabama crowd was soon yape. No one send beso pay. Wound says, I be me. Sabio song, Sabia de was who buy. Marcos in Patrick, no super panel, no, Estan, no. So I'm a family. I will need to me. And I'm not sure was say Esther Pebe 3 years ago, but one in a year. So we are not touching much. So we are not touching much. Man, you need to move down. When you say we are Esther, into a teacher much away a day. Only so we are Esther. Yes, I need to live upon Warhol. Oh, I can't say, very dear, or so now I know who saw Casal. And then I'll be stuck upon or touching with and I'm passing Metiasia, but Ben Madia was so penaway Finua, who are no Esther Catcher Wine. And I would say, Madame to be a very Jemima. And I will honor all coming one can't stand you. Maybe, and I would say, yeah, now what that friend a bebo money. Oh, into one I would say, yeah. Na dede me bisa say bema wose wunu yape enuafo amufri one mother one father bema wose wunu yape na wose ya ba beso pe unwu se bema no sebe owosu me pa ta se na me ka won se mate me se bema no na onu se eyemi nia me pa ka won se mate me na wo behuni de me kan se na atempna no na dada de na wose ni ta so no ni nyawe ona na atempna e na no so continue. Odia man, odia me de ma yini ya do ya na wona na ka. Da bi ni nyina agina wo so do na de menim ni o be. Atu ni pata ni ba so no wo da no nya hwe. Do na de unia do na no wo ni no dem mo bi. Me say unia do na de na wonim o de ekoso isi wonim o hwe ya bitwe. Na ka se nya se da ka te do na ne se papa no ne nya hwe. Ni do ni ko mo de na fa na wa da fa na mi ko mo da bi o na to Esther won so twen bi mo fa so bisa ni na ni ka fa na wo ne na dada bisa no me bisa no so na wa ta wo so an ka se bisa jina so me bisa no ama Esther de me bisa no say wo sister yi wo ka sa no wo se monka esi de na ka fitete esi de na wo ko introduce wo sugar daddy man because wo won sample Maa Akos yen oni me nka fit na dia ba ko ne se me a yen nyaka ba se free kakra de ho Dabi sister me nya convinced ma ko ani se tie wo ye hu ni nya free wo ko introduce sugar daddy ma ko tie woni ndie bai yes owo di nka bomba tie ya ba pa wi eba me apanso ho ebrefo nyina nim se me tu me to so miensa ba me ni bi ba me ohumobro yini pa 9 me papa na me so note me na me hwa papa na na odi wuye na onim enti wuye no otena ma me so jana ntam enti me na me koye ne ba 7 enti no aye se owuye no sheme rough enti mako na se eno ho adwen kwa no mti se ase owuo no ye nya hye ye ntu na ne ye de se ekoye no sa na koye yo enti owuo ba no asa munya mo ya ba ko because mo na mo ba jijiska still I'm not convinced still ya wo ba bia wodi wo ncheche mu no a kire mu akofa no menti ase ye Maa Akos so say ye dan na me cheche mu kire mi nia no woni ne nka wodu sugar daddy kwa kire ne ye dan no ne kwa so che no ye te kwan ho na papa ni fra adwuma ba no o fra me sa na kwa ye na wonu ya ne bisa o say papa we ya de na kwa kire ma manu me ko yi me manu ko yi me ka sa na kwa ye e ho ne de hwehwema so Maa Akos wa ne no kwa na me ka che o hwehwema so ana me ka che say papa so opa mi o ba no ohu me ne papa na na mo sa na kwa ye ye ti na wonu ya no mu nyina ta wo I lead your family sister Penny no mame. Wo sister Dora no mame. Me nimu die ntia, onko awo ne wo sister so no problem. Sister Dora.
Me pacho wo na ye nua pani ana. Ya bi na me so so, me bi asati. Okay. Ensem ya ekoba no wonim ho bibi. Ni pa. Chire me mu kakra. Me pa so, ya se mu se. Me pa so ni na mo ni so ni dia na fon ni. Me di ti wo ka pe bi ama. Me pa so ni na me so so. Me na ko di so bank, awo ko, ana di ya yi. E so mo ka se 10 million. Me ni afọ se ya 8 million. Oh yes, so mo ka mo ma ko bua. Ni wa so mu na bi adanse. Na ya ni I am to find something about you from 130 hours. You see, you tell you also see a message. 130 million. 130 million, I tell you, I'm about to 8 million. Something you know, you know, it's telling you, I tell you, the super car. We are telling the country 2 million. 2 million, they are new for a factor. You know, I'm going 10 million. I'm going to tell you to see a staff. Yeah, for I mean, you know, let me go to 2 million. That's what I'm saying. I'm saying, what is all about the Mendita? Now, what more time was this done? So you don't know what I am talking about. I'm saying, I'm one. This thing is to be a family and the man with this offer. I'm going to find a little bit of answer. I'm going to need a bride and any beauty to lead us in Calabria. Now, so I'm not going to be. If I say you're family and awesome, I'm going to be about to get the phone or the phone. I'm going to go to the man at the man open and I'll find the first work at home. What do you find the man talking home? Because they are not for. So I think that I'm going to power mobile. No, what's wrong? It's not other one. No other one of one. Oh, one of you says that you're going to look at her. You know, every day I do you. So you're going to look at her. I'm not in trouble. So I'm not playing no mobile. And I'm going to look at her. I'm one in a year. I don't know if you can start to answer. I mean, ususu se Dora ususu se di enti na wunua Esther eye de wo ye Esther ni di ti ni Esther no ti ni na ada Esther no ti ni na ada wa na na ti ti dan you be able to know that this is a family who guy. No, don't put it down. Coffee finna. We don't do no. Okay. Dora. Ma, wususu say dinti ena like ase munia edi suban no wo mu a ama like abusuani na no ene nenka awu ti ti ka san ya ko na ka san no ti ka na ni radio na ka san no we na so ya yo na ko ti chi obi ku fi ni sam o ti ji obi ku na ye ko bi ho na ni radio munia na aka sa che no no you ti na ni radio na wa ji obi me no na ni radio Don't be ku ga na bi mi sa don't be ku abi mi ani ni na ni radio o fam ho ma ko fa sa na mo ma what jano aka ji obi ku me na wa na ni radio me ko ya me ka ma for this that to na ni radio e wa ya kan ta mo no papa ka wasana na wa fe pa wasi wo jai wo kunu ho na ni radio so wasi wo jai wo kunu akwaje obi de I think na mo ame ni ko di ko papa ya me ne papa wa wa de ne ne ti aso ne ne ya me da ne ne wo ti ya ne ti ne ta ne me nsa na Dora what sell the abodua abodua ye be hwehwe it's not the body, I don't know, and 12 pounds. It's not a the measure, this is in a clear for this Cotiano. Another thing, yeah, I tell you about Diano, Cran American. Now, this is what this Cotiano is telling you, one more Diano. What I'll tell you about selling up one of our families, you know, money more Diano was that. Like the top of that, and you will be able to money more Diano. And you can have to other man, son, I send you to America. That's a question to say. You tell you to appear for 1 hour. And some of another person. Then you said that person on the team, Kodano. You know, I'm not a other person.
Esesia etwemu koba ne nyina no mo ma me nim na di na waka fa ho ni na ne de na ne ne se ya ti we ni de wa mo na ne ka ne fa ho na ne ya se na se ni sa sada ni ya se ma no de kan na ne ya ko be ti afra so na se se no ma ni ko ya ko ma te 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 no ba o ti ne ka sa na de fa ni ti na ko ko fa cham no wa ni ti na bu na wa ya fa ma ni ko na na ko se le ti ya ni bi ya ni fa ka fa na na Kama sasa ni mama ni kwa sababu sasa wewe ndio 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 kwa sababu ni tena ni siasa na siasa ni lazima ani ama problem okay Dora munia Esther menim but wanyem abosome nan oba mu a edua enya no agise wa wawie entimesraw enne Lydia enkasa se wabodua ye befa woka ya kwa akodane na ye di ya tie me kwa so omo dia mi so ya mi ni ti pa enti en ko hwehwe dia ma ni ka so ko bo ko ba je no ku nya si nya wa ku dai okay ni ma ba fa ba ko de ko bo je ko nya enti en hwehwem ba so en hwehwem o ko ji o ni mo dia mo dia me da ti so mi ka ta so o ne me na so ni ase ni ma ba ba so ni ma Okay. Onye timisra mo hwa na monsiesie na Lydia da so ne Mr. Edward na tie. Dora Lydia wada so ne. Ande so mo na tie. Me pacho me bisa a question. Ano sonsoma. Me bisa say Lydia when wada so ne Mr. Edward tie. Okay. I'm going to tell you, I'm going to tell you, for me, this is a idea. I'm going to tell you. What do you want? And I told you, you don't here. I Medase, any energy, Soma, and Mr. Esther. Marco. Ebra, wouldn't Mr. Edward the court demo. Wouldn't it die? Marco. What's I be Thursday mechanical? Wouldn't it die? Edward enemy called there no dear Bema dear no ni red na dwon myself Mark Edward ye do obey bia woni ni die o ne Bema de oyi mama na fa cha masimu ento se no kwan o de me fast na me say what do you want woni wo die ani da bi ne ba na mama ne ma na mo wa fans wa na mu etumi di share no mu mama na ni ma na mo Marco etu oni wa na sister mama woni wa na Marco mama ni ma na wa fefe wa no ofefe ma mi awono fo ofefe ma no mi awoto sister mani abre Marco mi so mi amia me ofefe ma no na de on de ni me prempa ne so pa ba ma pre 3 months na woni ni tru na mo ni nyina woni wa na mene na Marco 3 months no nti se woni na dia aden ne se woni wonu ya wo na still say woni da so dia Marco me ha on say kwan ya fa so mi ka che mi nwa antwa ye na ba ma kra Marco timi do ko dem ko jojo fifi wa no ni ade na wo ka che woni seconds na 2 days na woni atimi akọ ne na koda na papa no wo pani di antem woni wo woni na abosu mi ensa woni na ne ba to wona ya ba wo area ho anya me nko a ti wa ma na obefa ba bi papa na anya de obi hu dia ka me fa ne sa okay ne fa dey na mi bo fa dey na wo kwai na hu fifira woni na no boso me ensa na no 29 days no na aka no wodi na de to wo ya 29 days no papa no oba me chatie ye pie na makwai dey obesu so mi mu ni ade mi be ba mi dia ne se ba ma pa mi aya be se mi study no eti mi ne nantem Dora ne Lydia so ya de masesa magie so na mom no ya beba ho na ya ne wa betra se duabo bi wo ho a sister ne ye fi ho mama Israel ana Lydia dia na wo boy ya sa da ne sesi a Lydia ana kami bo dia wa ho se sa wo de ba pa da dia me ana me se ba pa ne dia ka so nya me nku
Okay. Me the Tiano, Marco, me deep papa no one dance here. Papa, ya beba hot so for Bosumi and Sawuchi Bembe Moon in Marco, no Marco Bell, will be a good. Winning a pure Marco, Marco, few I know, yeah, no one wouldn't quiet to watch on me. Wamia will not. Oh, Bama, Bejas, Bama, and corner one Marco, the Bama Beja. Then I saw a guy, then a Bama just saw this union. Now also quite also no one. So, Marco. The open hand and try ye, as I own Nippon no, the time be a near Kangum. Yes, some more. Next time, because I better be into Bema Young in the ten. So, we shall know which in Musa and answer the Edward. Oh, no, Michin, no more. Mimi, the Annie said, which is the man come as a moon, say, Pebby, or a mean you, I you. As I met some no Adaka. And no, it's a way, oh, yeah, crawl, Mamma fetch a good many man. Now, so was she and the free the SC and Musa and Cradia. And no cry me one Kamenka. Now, suppose me and Sabeme, Mimia, Mukonomonsa, or Mimia, or Conomonsa, or Mimia, or no Edward, who so an hour, Marcos, Bank, or Corbadonian, and I say, when you subban your German and Kay. Garlic any one afran ye dia 3p garlic mesano enu tie ye natural minerals vitamin C bibia wo medra ya fancy jaso na ya just ya fancy yanka eno enu tie se wa dadawroma bomodia na ema wonsa enka 3p amansa ya gia tumu adro no 3p 3p amasanya giato edono 90 se wada ma wonsa enka BBC immune system and blood pressure wukwa ficha wote yawo wa ye kase do stroke anasente shiwa wafu na ye se kapu ana wodwo so antentem we ya 3p garlic mesha wate Erica him cross 3p mini abranja o se 3p Francis Weja o se 3p gabe ma se 3p me mame ma vekere ne kuru Mr. Bosom pemete mon catch o se 3p sister 3p na fe amono jamfua no jafo se 3p enu ntimi se wada jima makwani waje 3p atum rough Daniel ba Mr. Kwalina ke ba Pedani Angelos Frepi work I was 0248 928824 0248 928824 and answer 0201 000021 See we na mesia me e dia kwa na share yensa butaye bintia ene nyame de sakra we e ba share yensa na yehu akra no in fact ena no meka sane na meka say ye baabi no woko ya enka obi anso akra ni muzija because said ye na ni nipadua sitie no ya yelo oboso ni mukra bi obehye glass and some was anymore but medama say Pastor Julius na Nakuya and evangelist and Ishmael the father obi anti akra no kwa wan hwe said the akra no ehu atutu akrokro sitie obi akoma ba so say yamua akra yegusu dase yede tu yetifu anim ene wo yini yede ne kwa hospital ni nyina wo de ye kasa no na cheso efu ba bi a mepese eho no a na de to so amaye yakoto sere yetiefo ema omo bua ye ne ho nto no yegusu aye hwe no basa ye hwe bofu me ene nakakra transformation so ye na kwalesi aye na yes little baby yesu se bia obeye nipa biem kwa age se bia afi me na meni nda we dey time ekofo dia dance die ba dance die ne die jai wo mo support ye dance no eye bebre 0599 mami fa we fam answer 0599 814 926 0599 814 926 0599 814 926 WhatsApp 0245 301462 0245 301462 Romo buaye adansidia papa adansidia no echewo mama yan shade bi waka pepe mame na yenkɔ ne fast fatu so mame yadine ba ye ne enie enti fa pe enei na yenhwɛ me pacho di enti a mu bua ma yehwɛ akora no
little munya dance die no enie dia mo be bompa ya gusu na mo de ba no die ntie nyame ya ma mo enie na wonim na me hwa de say little kwaku ya din ba foforo no we say no na asa wo ye broni aso ya to ko ale na me ka me see ya nko sana ya yare nko apre ne kala kokoni na sana ya ne nine no ne ti no we no beba later ne nine afeyi aha ba mu no we no fa be na chire we no fa ma chire na mo start say to twa ya be ne ti no ya we ti ko na ye ko na ne dia ya no eno na me pese ye ti fu hu difference ya ba mu yare nko eno na me pese yare nko na na enti akwani kokko no na nye kokko yare nko na ni ti o se na ni ti ni ne kra so no to ba din say me o se na me catch us na kwa na mka so ye kokko o nye kokko yare kokko also yare no enno ani pedua no so he de na ne nan ho ayehyenhye to utu say yare no enno ani pedua no ma e ma na ni pedua no ehunu de esese eye it is already three and in the name and they said na dot na name ka no we need to say dot be mrs one because half cast for ni na sa na when na make no pastor Julius me patcho me so obi a me hwe bi say radio baby I will be me Facebook no so no asana ya ka YouTube live ni ti wo tutu okuru nyina sese bi yarefo obi ni kuna ka se bi ohwiase o ana bibi na ye no but oba ye no ensaya asi ene ye dia to so no Facebook ni Akoma 87.9 YouTube Akoma 87.9 bra na phone be me person wo kuro no ene the doctor Sadaruma ene Madaruma ensaya aba ni tin ho ne wu ni say sika wo de ma yesi fa shakura no ya de hwe no na ma dance ya ba me patcho mo re 1 month pe 1 month na litiri ho ayese yi me say 1 month bo so me mo hwe eneti enei mo hwe se de site ya de ni mienu nyina egu ho ya ni mienu nyina egu ho na ti kwa no oba first no enei se wensu a sa wensu a eni nei e ba to hwe se si aye areho enti se wo sika ka ho bi ena kwa no etire hu kuro no ko abaye se ya wo besere wo Yesu di no amen wo besere e wo Yesu di no e ko fo dia dance di e ba ni se wo su benya bi 0599 814 926 0599 814-926 0245 30 1462 0245 30 1462 fawodie ebra mayentie adasidie baako a obi dia badio support little kwaku na ya hwem yentie adasidie ya wada no na mode akwara picture am zaten sana master tikwa me de na me hu enti me hwe na na so discount mo nyina 150 me sade so na me kora mkoto nuro na me de 26 na kana baba sene ya bofrey mama awanwasem make us me back me first born onye 2 years 6 months ono so yare a some Monday and Tuesday me nkoko akutwa chest estry sika wanya din eso me trans na me no ma me send 20 me se kam sika kam send 50 cedis mama na me send 20 e ma akola na 1 cedi nkura ma nyawo and na about 5 o'clock 5:30 wona mama me nkɔhwɛ madam fi America na enne se wo ba studio ha se ya ha ye ma na obi bebi sam say adan eyi eje wa busuafo no ma ba ase abegu asese David etese adona no wadema amafo shase busa na ade we mu nso we mu nso omo start bisa ai omo busa ko Facebook omo twa na ade omo kwan aha BBNC ai BBNC asembia my dear bane say yes sister baako edintoma aba say ye nchema ma me fo mpanifo asem ne dia ba no obapa ma me mo ha Cause papa yani ye mame na pom te sen Nyankopon adu ye de nyame ase na mi so amane ansa patro mate enti amane patro ewie de boko nye boni bia tembia meta show shop enti me anti ba ko Holland Amsterdam ye taye ye ko
children's home baby ye ko nhyenye nti na na mka chanze so wo hwe Akoma FM Maako wo de ya hwe okoye kranche Maa Akos akora bi little kwaku ni te say eni mo mo ye no ntu pa ne yen sesem kakra because last year me de call the so called prisons nti se say yen bi kakra nti okodru ya no friend say ene ne ba no Patrick and Rini Bruni Daphna ene omoba Mela 4 years boy omu se ni sikakra no mu de yes ade nti ene yenye ti o send this kan kwa be sister bi so edwom na we choose so ntoma efe we choose duku echim seja yemfa mro na so fama sebi that's true obi a nti ye pese hu say edie na motivate wo pa anka because stations in the doors nti edie na ema wutumi di Akoma mu nsem Akoma FM Maa Akos ne ne pamfo ho Maako me ka se me ka de betwe me show se manko ba bia me hwe ne life se me number bi so edwom kra na ne metie no wo me fan say radio so ti da manko ba bia no wo fiende me show se se ne ama amoye no esu a wusu nyina wusu na me so mi su ofi me bra ho oh nyame nhyira ene de mu ye nyina mu nyina nyame nhyira no antira ye da se enu ti mu hwe ekire ho na na akua ne na yere entoma ebia ne ni duku me boa duku hye ne nyina mu ti ye maame amaye bue Holland maame ye ne ya che no aha nyame nhyira mo hwe nhyira maso aha mu peja nkosoro ebia ne de duku omo bahemo na mo mebaye mo nsohwe sa kasa mo di akokọ ahunu me ba chi wo Patrick no na ye be ma no na yire ene Daphna ena ne ba ene Mela me ba chi mo ntitwi enti mrewafo me ba chi ba ko mra no meka brofo nkan kire Mela ene Daphna se mo saka to ena da wo no ba ko so mami bekabi mami so beka no enu ti mo mani ka brofo no mami bejira na ka brofo no aha Mila and his sister and his mother. God bless you people. We got our gift. So next year, let another one come. Let another one come. Let another one come. That's a big and another will come. Okay. Yami Islamo. Mami wunya wo manim na no mu ntwa picture. Akua na maka ho bi. Pastor Junior. Ma. Enti no Yami Islamo. Yami Islamo Mela and Daphna and Patrick. Ma ama yeboa omunyina Yami Islamo. On say adwuma pa na kire ne ho. On say adwuma pa de wo ya obia hu a hu say ampa adwuma pa. Enti Nyame nhyira wo mo na botaye si wo mani sunti ama wo ye saade no ewurade ma no ye nhyira na I believe say all kasa ohwe little kwaku de transformation little kwaku anya na ena hye no nkura say ne onfamra enti I believe say omu say adwuma na eso aba na no kwaredie bi nso ekoso ewa ha ena ma ode ba enti Nyame nhyira Patrick Nyame nhyira Mela Nyame nhyira Daphna ene anti ama ene ya mame ama ya bua Holland nhyira wo mu nyina and I know friend me no make us so make us safe na wo se agumi and me say ma me da Nyame ase this favor Nyame yes eye Nyame na eye yeah no kwa wunya yes me ba wa afetu enti me so wo pesa no ma ya ye di sende mate enti mu ma me bi okay Nyame enhira wo papa enti na nakua e de bibia be ma enti se no Mela ne Daphna no yanka brofo wo mate ase wo hu ana wo mutitwi kakra
Womonte Patrick in the teacher. Pastor Julius. I get you. Over to you. Patrick Betty now what can you Pastor Julius na me la ma na make am na ya se be camera fo a won ma to ama mami mekola anyway that massive. We just want to extend our appreciation to Mela, Daphna, and then Auntie Patrick, and then Auntie Amaya boy and all the family out there, Amsterdam, Holland. We thank them for this awesome gift that they have given to our widows, and then to be happy, just to be happy. And we know that whatever they are doing, the Lord is going to bless them. And Akoma FM and the entire Media General fraternity, we say thank you to them wherever they are. Okay. God bless them. God bless them. Amen. Also, me one grateful. Nana be interpret Your papa. Nyamisha wate. Yadase. Yaniaso. Ye moya maye no. Nyamisha we so no fanya makoma so ade mame. Omma mo kwatenti anwodi wo. Se de bia bia mbetumi atie ye. Se moti ase. Nyamisha wo. Yadase no madaje. Nyamisha. Okay. Mate nyamisha. Amen. Ya mama ya bue. Mama ye tuchema wo. Ye tuchema. Onyame onshira wo papa. Emrewa foni shira mu se ya adwuma. Ya adwuma papa enti ebi nkoso amra. Nia ofrudu yapa ene ye pia no ntimo nkoso a na mumpia akoma mu nsam afe ne nya afe nanso onyankrompon ede yen ebekosa Esther Maa Akos kame second story aba na ansa na no Esther so obi bisa wade to so miensa na wutumi sene ni abre Mr Edward Owusu one wo edai Esther say na wo ka bibi say eye mojafra enti maye hunu say because 3 months a woni bema ebepie mokono mo nsa obi ya bobo sabe obi ya adwaman aba obi ya ho ye ne de ebesidan na waka say bema no ba wo ho for 3 months nso ama ne kwan ama na amfem sister kanu krechere ebia no na ama na ye wo ya pa no enti kanu krechere Maa Akos me si me ekwan wode me fast na esen kaminu an ekoe no ne da wono wo dai Mr. Dino da Esther wo bo mo ni prep ono wo dai Esther na no won timi nka so wono wo dai ya na ya boy enu kra na ba mi ehunu se ne unua na jo boy ampa wono wo dai Maa Akos yes wo de muntie mas me si kwan a Edward ne ono a onim say kaminu an ko ne nchen one ne da e di na ye dey ma we so be ka che say e mi duabo no na ha me only wo die Edward no wo die Edward Owusu ofa Esther Maa Akos only wo die Esther Maa Akos only wo die Esther Maa Akos only wo die ebi esim obusu mu pen ana Maa go abusu hu nsam de wo de no de mpa chawo misra wa ebi esim obusu pen misra Maa Akos ebi esim obusu mu pen Maa Akos misra wa no de me enko ho me pa chawo e de no de ayo kese pen yo ya e de no de ayo pa Mr. Owusu me de I am ya ne say oba kra ba sa be ma ne ujina ho no koba oti usto mu utimi ni bijina ha na do 10 ye me to ka mu ye pie ye se ma do ojina cha kra se opeme ma se mo na woni mi ye we nyina de mi ko fi ma aduane kwa ma na di nyina na ma ko we nyina chi na me ko ka sam che mi nua 2 days no otimi ne na da 2 days pa ko yampra na wo wie ya mi nua na anyi ne fun so atumo no omum se de mi nua kan omum pe ma se munti no no mo atwa ho ni mi egu mani ma se ede do usunu kura onim se anamo onimi tu yo ni mi nua ne ba ne cho ne yes awanya de ba obia ni ho waje ne fun so atum mi anu na aya me ya Edward Mr. Owusu ofechire abepa chewa na se o ebia mase wo pen mase akofa wo nua ba Edward no ofre me ba ko manfa onhia wo nyina empa wo che se yo anye ne ye na won so confront no
Me am dey to me maami say penny maami na e penny. Wa confront Mr. Owusu na nkasa sa den na wase mepe. Se meti aso menti ase o wase yakose me nua pe. Wa abra me de wo kra chi a me nua no se sugar daddy amanya ne nie na wo ye good. Mr. Owusu aden na wo yes wa confront no. Marco, who said Sadia and started me as a papa no come in, me as I come good any mass and will be a hunishibai. And I'm make a me say me go bush and any mass into me. It's and they're not some little mammy, and I come my best mammy, fair papa ni miniano. Naka and fun so be almost says, not almost your moon fun so na next time or no. I call be uncle ye be. What's a Marco and don't see, and I am me up. Papa so asem ye da young person papa no mangu nanim ase na eye sa ne ba mo asem aye de enti se Mr. Owusu ne wo nuane jaye a wo be ye okay oh da so wanya no obi onya ne na me ha ne se anu na boni because na nipa onyu fun so to na wo mo san etia me se mimi mom na menye eno na ha me no Edna sanka opani gine phone so na me nyan gine phone so omo anya de omo ye na omo anya de won confronting no gine phone so atum se watumi akọ nanim akọ ka che se Mr. Owusu aden wase mepe na wo se kọ se me nua pa won kan bibia and besides so me nua no na kọ ne nchen yo nya papa no me ho no line no na wo nua na kọ to share papa no so no na kọ papa ni fie papa no oni me nua no because onim na akọ hu na akọ ba chia no me ni gina ho a me ni na gina mo hu me nua no one chiano because me fa na chiano to onimu no enti wo pa che se wo nua Lydia na down for next one no fie ho ai papa no koda ye enti o repu Mr. Owusu nye Mr. Owusu na fa me ka so repu ne de ma ko ho de na me ni ho bi de no kre me ha ni sam de to me ma me anim se nka wo se wo nua na ko se de na wo se ono na de ne ho ko ye ma ko se de enti America sa no ono no atwe mpra ne papa ne fie me na me hu so wa ugina ne mpra fie papa ne so fie nti mimi hu se oni papa ne fie sa na kwa ye o ko bon ne mpra na ma ne se me da bi o brother joy ne mpana Lydia aje wo boy ma ko manye wa mo Lydia boy na manye da bi manye wa ga je no da Mr. Owusu no hwe opa no oh da bi na ntisa woni na sign by 3 months no ne sika say na wonya di ye maybe some question when you sign 3 months na dia mo ye ma ka ba ma shada anyi bibiti true bia when you say sure Mr. Owusu show nu ya na yo ya oh ma ko me da nya no me ha ne say na say me so me ne ba me to me da me container say 2 years bi ska me nya 100 minutes nya bad me penisa oh ma ko mi ni bi ba me so dia me tie no me penisa enti enya sa Mr. Owusu show na bi ni nya chimpo no me wadanfo bi so no say producer da ofre me kwa me si madanfo bi ma na me si me ko to machine me no dia wadanfo adenti na ni na ma ani adenti na woni wani na won tra wo da bi I don't know I san ko mo ji on phone so to be ma na wafa woni na boso me miensa wo so dia wo fa be ma wo twene mu boso me miensa wantumi wo so woni na fast no e kwan ode me fast ni nua ne to ana san ko ne da me how no okay Mr. Owusu sasa ya vene doctor Osu fo ya asem da sa da ben mabo ni dinda ma fa doctor na mi si Mr. Owusu what I just me ba che wo je doctor gro fine yo mbua on se me ka Mr. Owusu no petrol be show ni pakoro o ke se bia doctor bakọ de ya bia do bakọ ya Benjamin ase doctor for your room we gro fine Marco nyame ka ho ne wabusuafo a mu di dwuman bibia akoso kama ye chie watiefo na ebachi ana eduru se ya na aye adisua ede ye beka asemafa numbness wo ho a na wonsa yo titriti wo ho a na wotifa na edwa gagaga wo ho a beka se mpane bi wo name ana wonsam mesre wo hweniye na ede yare bebre eba Marco yesi de ne beye ya se woti we you hospital dakro na doctor catcher say ade bi wo me friend sodium e kosoro ama pressure e kosoro ti meni nchiri biem ade bi wo mo glucose e kosoro ti meni esi chiri biem e free na ekoi enam manwi biem Marco na akoye haw kese pa aba obi wo ha obeda nyane na wontimi mpagya ne ho waka dem stroke achew mesrew tie ne ye na wo so na yo titiriti na wo sa yo tititi a eye haw kese e de biro ti hwediye
said ye can as ye di agro pressure any stroke e ben ye chen yata de e hye nti de ye bedi ho komo ti fa number no meje ye wie na wo question bi a wa frɛ abusa 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Marco first ni ebeti obi anya stroke na ye papa panyini bi a obo ne bra wie ene wanya stroke ye kasa obi anya pressure na ye nipa panyini enti ne ye kasa sikafo yare na enne ede ne yehu 2018 anya pressure enne stroke ede ye ko fie bia stroke de ye ko emu ye nsa ne ye na etitriti na da bia de ye kan se ananse na ache yen ye de ananse begyae no na o ama ye pressure ana stroke enti yesi wo hu se wo nsa na yo titriti a memfa nse ananse hwehwe anu aduro enne yare abu se de ye ka se yare teta haban so wan hwe ya na de ye ko first ne ye se yare monka ye nenne Dr. Grofine ka kire se yare bia be bonka ye ansa na yare na ayi wuti ti yare no be ba bibi wo e friend symptoms a be mi wo hu se yare na eba nti esrew de me kan tie ni ye hu so wonsa yo titriti a yare kase ewu na ndam kwan mu twen ho no to hwe Grofine magyaduro no se de be ya bibia be kama me nsam titriti a de boy ensamraden no yesi yi nipa edufie asi ho a emu enan ensam titriti asasi we so wo kan nipa average person edu na chese emu nan ensam titriti tie ni ye ne sesa nipa nan mienu benya stroke mienu na benya stroke ba kon survive it bu a stroke yeso akọ hospital say like say stroke wawu okọ mienu benya pressure yes or the pressure sa be free it fie bia pressure ewo efie bia stroke wo ya hwe ni ye a ede kakra ene beko na obi say doctor ede na kofa sa yare we nu ba yare enan bia esie yen boko de dika hypertension stroke heart attack enne de yabetwa to kura septicemia wo hwa ya nura ne enne wo wanyare wawu moja na asai enne kofa wu aba timre bia na yefa Grofine magyaduro nom se de be ya be ye dipadua no agina brane na bibia aye kama se de be ka no ubusa doctor bia se ede ne fa sa yare ba ya de doctor bia be ka kire se bibi sisi wontirim anasra de sisi wontirim a emma moja emma aprufa ama proye enti mo Akoma no de ahode fufuro ne pia moja no enti pressure BP ya kan nyina ne se wontirim asisi na kuma ne yusu ahode fufuro esan pia moja no eno a ne pressure yesrew no Grofine magyaduro se de be ya bibia be kama yentiri na ya ahodo miensa yefre ba ku vein artery and capillary artery no na se oku abo abe se moja no e basen eno na moja no ana nipadua na ye moja na wie no de ama Akoma no se on pompe entina e fam ne yefre ne artery nyame amoa ne nyame amoa ne nyame anya adom na srade kode dantini mu a low density lipoprotein ama moja na wo se kosen no afi ekonya yes moja ne konya na ye yare nyame anya wadom na srade gina wo moja mu pe entini mu akoye yare atherosclerosis na chese entini mu sisi mako edi yare bebri eba de dida oto ase be ma sciatic pain moja ne ntimi nia furusa ne mfa osisim enko wonase ntimi bia wonase oto ase na etwetwem de eforosoro be ma yare mako nyame anya wadom na ewura wadwim na egugu wadwini ntiri ni wu a wonsa ne da ho wano na echia wonan ontimi pagya mako obi pa bo atimi frito wonhu ne na mai duduru ma stroke nyame anya wado na ntiri ne tepe edi wuo na eba ye hwehwe Grofine magyaduro na bibia nya fine enye side how kese na ebre nyame adom ye de koko eni adure friend zainto xylem na afra aye Grofine no ama ene edi dwuma bebiri ti se de kan moja mu yare edi ahoro bebiri egu ahoro bebiri nti wo ho na wo so ani so biriw mesre wa hwehwe Grofine magyaduro na no wugina wia so ye adwuma Grofine magyaduro no wugina eja ho ye adwuma mako nunum Grofine magyaduro no emfifre efiri nyina eye moja no na ekọ no emie bientiri num na huru moja num ma bibia enye kama
wo ho na wo so wakoma ebo periperi maako emfa ni agro emoja ewo wakoma num no ana nipadua no ekofom akoma no hia moja na pompe onya enti wo bon kaye na obo no se heart attack twen wo hwegro fa magedro nenom ne ma moja ewo mu eno so enye level se de be bibia anye kama se de e ka no nsa ne na ye tititi mi se men fa nsha nanse ne yewo ne nkwankanta na wogina no hwegro fa magedro no se de be bibia be kama srade tam ada wadwene mu wa hwe ye pai wadwene ne pe edi stroke bebrel de pai ne de pressure bebrel se srade na damu o sa akoma ne de ahode fufuro pia mama yare wo ho na so waposo ye wo ya mako misrewa no go fa magedro no umoja na ahode nu ewo mu ayemre ye wo nu bi wo ahode bi wo moja nu ay friend hemoglobins ko form misrewa hb ni ko form go fa magedro no na bibia ye kama sisi yare a ekuyen ye mu duro no misrewa srade ne ewrewre sisim ba bia moja mfa bia obenya yawo ye no go fa magedro no chiri bibia be kama aduane si wona ontimi ni loss of appetite yare no grow from magedro no yenua ma no nyame adom menstrual disorders ye do no grow from magedro no ye emfie nu na ne menses ba ye no ene ababedru ye ne de ba na entwa nyame adom ye no grow from etwa ye ne de ba no obo ne nsa no ye ne de ba tot so de no onya yaw painful menstruation menstrual pains ene nyame adom ye no grow from magedro ni nyina eko mesra wo yo ba na o menses ankoyi atenka unya bi hwe grow from magedro na atenka de papa udware wie na o de afin dwu ho a mesra wo no grow from magedro nse de bibia be fine ma ko nyame adom grow from magedro na Ashanti region ha de ba bia be fa bia ye be bro ba bia ye be bro enti nkanfo nyina ko kanshi drug lane ma ko kanshi drug lane ene omso agi aduro no ya umton ne patomu a ko drug lane a dupana ton ho o kanshi drug lane ho ko ha kinswo keba abuso kutubi ton fa ko area ho ope bia to so a ko ha obenya bi kinswo keba ho so abuso cho di ope bia obenya bi atu no ko nyame adom sa ko fe ma aduro no aduro nkran a omso chema amanfo tina tekeba oko ha obenya grow from magedro no ene na nabo achi agiri do so po e won kran ho o kanshi drug lane obenya bi a close wo kanshi wa obenya bi ato angel heba on so wo kanshi drug lane wa kope grow from magedro no na on sana yo tititi no enko asama fo nyina ko Akos pharmacy kaswa fo enko dependable e boy Datus opposite wa Datus international opposite New Market Road wa obenya grow from magedro no temat fo nyina ko community 2 Little George ena ho obenya biato suhunfo nyina ko Ernest ena Tony K ho achimodafo nyina ko Achumasi drugstore obenya bi odakwamfo nyina ko aguna soaduro ukọ ho a obenya bi wo odakwam dakwan ho obenya growth magedro no ko foduafo enko Gapsin pharmacy enko ko na naboache takwafo nyina ko owasa bido fie takradi fo nyina be ko mensa obenya bi wo Akos fo nko boachi ansa ene pena obenya bi wo ho ene tamale ukotamale obenya bi wo Alhaji Sulemana COP obenya bi wo ho ato wafo nyina ko 1000 pharmacy ena Obroni pharmacy obenya grow fine ene bimbila obenya grow fine Alhaji Kasim na Alhaji Hudu Ashanti region ha de be bi obefa bia mako obenya grow fine magedro ni bia no se de be beboa ama omoja na diafu sane ayi na won sane aye otitiriti no a wo di asha na nse no mesrew enne police ni eche okura na otimi di court na wa fa lawyer na wadi wase mama enti ana nse so wa police no wa chiwa mesrew ewuo no obekun enti fa grow fine lawyer no won kan wase mama ma ko yemfa number ni ntudwa yen to akobo ni so 0244 59 65 32 0244 59 65 32 so de ka no so nsa ana unan ayo titiriti a memfa nsha nanse de kire wa ne sesrade tam awo widie no ma cholesterol awre oni padua no pressure any stroke ejina kwantin fi twen wan hwe ye e de haw kese ene bebrew enti enum grow from magedro na bibia enye fine number ni biem 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ma ye ko ne ye chia lete kwaku musumi aso wo se ne celerac asa enti yentoaso dokita
Marco, yeah, no, ye ni nimdi ye film. Musa man for di ho adanse. Papa. Ye nyina na betimi aka. Ye leti kwaku eye mayen. Marco. Enti ye bekoso aye. Kopim se leti kwaku. E ba be kan ho. Oh. Ye nimdi ye film. Adanse ni bi ko ba bia ho no. Marco, ye ntimi nka no radio so. Ye ntimi nka no radio so papa. Leti kwaku ade a oye ma oman no. Oye Bosheba. Eno abasa si so. Kakra wo bia fabra na yemwa leti kwaku. Nyame ko bia ho dasene ebesa hia. Yebesa hia mpa doctor onyame enhira. Ni awo ye eye fedodo. Oni ye fitido unya ye muda. Nyame enhira na adwuma no nkoso ana enkoso. Enkoso. Nyame enhira. Na meze go fa na menum bia chew. Ishma ade yekudura. Ay na register. It's all register. Hey, they say the producer dey. Ma. Let to me ya ye sister was say ya no hwe na wo hwe ba bia ye de little kwaku free transformation no mama ma won say nipa nyina betimi aye adoya na say asolicite for fans e de aboa nkofo but ye de no ye soronko kura because a big station bi ada say akola se bi oda ogusu na ya so ni mudna ba do ba bi say obi o for say pastor akola no ho ya fedo do na me kwa mitimi hwere mi no I'm telling you obi mitimi from say my ade o akola say dia na say nyame tumi ya yes wo shira team ne sa no wo su ma me pani wo say no ni na ni na so say obeye no aka sa akra ni bewu enti ya gusu the pictures ne ba ye ko hospital ho ye twa free hospital ho no afedi ohun sa akra ni ye me say last week ma me ne friend na o shira team no na osu agubroko sia osu papa o say o ga awosin begu o sha awosin begu e kwan no na start bi ma ye save life o sister me hwe ba bia mo hwe little kwaku free any pempen so mo na bedru say no ma trust him 100%. It's in Tomano. Say ye fan ko ba bia. Because you know some mo ka mo yo. I mean sure. Nti e kwan no asati bie. I know Sister Elizabeth or aputu oja o say akwa ne die. Our roots ministries. O say akwa ne die. Nana mi hu akwa me say mo de mo so mo ha mo hu. Akura we ye de na kire se obeye yi amo ha mo hu enam se hwe na o se he intada me hu no me sefrem ye kola ne lifetime on sreda ne lifetime on sreda ne dia ni su na sunu kra nya papa sunu kra as wakra na esu little kwaku su na as wakra sunu kra nya papa ene wotumi di agroka dada what na me so okada da bia ma medwa no kuto onka na medwa no kuto onka na ne mama ne papa ne pastor onya dada no dada ebi ni ho atom na panyin kura no awo sa process nan emia ne toma look at na kola keto ya woni mi enti na ye mpa ibo ne say de no ahonhona ye no enko ka ne kidney yes eno na ne ye bo ho mpa ye because normally yana sa kidney problems na sa ne ano ema sa because kidney dia na kwa keto we nka why na be yi ne dia ade amano but glory be to God samba ye no na kidney the kidney already aye ni nyina tina doctor kan no wo se wo mu nya bi ma me se ni panyi bi te be dia dansi o bisabo Ishmael adansi dia me dia ma de bebrebe ye se aka se mo 2 years ni panyi ene nkwa kra be enum asasa na aba you can imagine enti nyom nyina ne betimi ana ma obi su ko akọ ofere onto meka enti mi de me hunu se last time I came say so the officer wo problem be what the what paye what kwadi for ma be say de enko so ho hwe wo lete kwaku ho na hwa de ku se akola no ho nyame hyada de akola ne ba star se obi o twam obi enye bribi na o nyina so nyira ni pedi na ka kira ho
enti mo number ene mo bi wanya normal ku papa wa hwera de oh boy na we di yatem se yemfa sesem nso o hwe nyame anim hwe enka tia me evangelist Nana Kuya Pastor Julius Nana Yere Ishmael ene mi anim se yemfa yen yegini semos yen kwasi asem ene yen kwasi a program se wo so akora yi mu obeba be hwehwe na odi su yes I'm telling you obeba be hwehwe na odi su obeba be hwehwe kwa na resebi odi su enipa omo sebe anya omo hu nsu kra na wo akwala eyi biribi ma akwala na hwede nyame ye o nsenkyere na esi o mabrabom na ka wo a wo de akwala na ba wiase kade na kanya mbe yo se da bro tie se wonu ne hunu se ni nua ba no se ni sa ni nua ba bi no se woni nyansa onko fuck boy no no wo mun kodwa ato anu so se gbade yero onko fa ngwa oh se gbade yero wawu lese gba pe mo se wa ni pa wie abe no abe da bi eti ye hia no lese gbade hia no ese li papa no ya miensa me ni so fu ni Ishmael no nti wo ba ba kire nine papa mu ye nine wo Sofo Ishmael evangelist Pastor Julius Ishmael and a meme wa bonti omo support no any nine ba ku kura wan ya DJ one na papa panyini one papa panyini one na papa panyini DJ na papa panyini nti se kwa de ono mfa na o se ono to mfa na jimi ntina ya ba wodi obelusu ye jimi program ye jimi program na no ya ba wodi obelusu enti na ye koso adamase ni ye koso adamase media general adamase Akoma FM damase Maa Akos evangelist and na Kuya Pastor Julius and na Ishmael Walker ene Akoma FM ye nyina ye damase mu am contribute ye enei yetumi ahwe little kwaku na ne hu ben hira e de ma afoforo nyame enhira mo Pastor Julius ye hwe ye nia ba ya wo ba ye Esther ene ne nua Abenalidia ena Dora ohema Esther che ga na fo nyina che opele Esther no o problem ana mama me na sem na mentena se on se ni nchire mu aye se wakwakofa be ma edna ba fie ana sabi o ni nua age ne boy afri ni nsem te se ono na sem nyina no na me musa se number 1 o de se wakwafa oba kra wakwafa bogard be ma na ba fie na wo sister age na emfie seni se sie ya te ya kes ma hu sa akola hye na tintim ya sure se one be ma fofo na sa ate enti se wo fa be ma fofo bajo ono o ayi ni sen o ya asapon ni sen afen wo hu se o sister age ukunu no eye o ya anasa afen wo hu se sa na eho de na o sister na enjoy ana de na aba ne trim eho na kire ma dwene eho na kire ma dwene number 2 o friend anista no so eka se ono so akwaji obi ekunu Dora no so akwaji obi kunu ene netse enti na ze abusuan wenu amom mfa ne omatra sa metimi akema akukudo so se biribi koso e ofi ho se ye nuafo weji wekunu weji saade no ene biribi koso a eso omope anopo masibere because anya ni bra honhom na edi omunya because said ma obi abakwakwadi se omo ma ware no omo na tua enti omo akwadi obi kunu ya de na ye ni bra sika oho a opentemako na bi bisa se we omani abra omo kun papa ihu ba to se nka nkwan ni ho a kan so nkomani abra sa no we top pusha awu ko ni ba fiwa kan se nka ho ba asemi enti omu nyina obi ape bia nkwan wo ho enti mesra wo mo sebi ni obi botum ne kutumre ani obi adwoso ene ekotumre ti so mu fi sese eno ane bra wo mo bodia ene no mo da akyenye se no se maji we akofa maji we kunu maji we ene omo mo bra efi se enye akọwe so ne etumre mesra wo mo ye ko ye be ye to gan fu minim gan the problem power dey about because minim say only problem se waji kunu kwa wo be ma o se ono nete o ono sen afin woni abre anase die na wo je ana be ma no compensate bisa na wose omiemia no ntem se miemia no ho ya no de oh em se miemia no ha mo ntima ho no ye miemia no na ya enta miemia no dem se jama je se pe bibi papa no compensate no because miemia de no kure ni anya bete
na ye mo ano na ntimi wantima ma yakọ ene bedi nkomo me sure say o case oni case bia na mo mi to abusuani for set so mo feel say sa suban na ekoso ampa say ma je wukunu de ane o mo nya hu bi me feel say e bia na duabo bi akoso bia na bribi duade bi wo ho a e di omunya because enye suban papa na mo awo mo me da say Pastor Julius and outsen kan rock economic limited ye ne de pakum abedum Ghana mema ene ya badwa so ntu ye be ma na be memo aye mra ma ema pakum empa ho Janikyo 442 obaso akoso akumanu munye mesra wa da bomode aso de Janikyo 442 ebesiesi akoso akumanu ne hwate wan na fe wodi age ade ven capsules bema prostrate anampokra se wodwo so a na wa ya se eye wo ya numbi na emo ho ban free prostrate enlargement ho eye vein ene ven capsules asam na make afei yemra yedre friend medfagen capsules ne so ebuan na ne srade adeda wontini mu mamoja edi afrosane ye woni padua ni mu eno achi no woto ase dwedwi mfa na amro mu besi form woda na dwa wontumi na arthritis ya na waposo no aya stiff mo amoye adwumaden agudi form ma ne mema modi eye medfagen capsules akokra ne abrewa no mo kwadwo again na nkampesa wo brante ne ababawa wo bebu mfumpa rock clinic limited wo kuma se alaba bobo station on Nisco house the nation mo 0248 88 5040 0248 88 5040 and 0244 183230 0244 183230 shania so ema me se top back clinic no ene enche 1st July pepepe na ye mega free health screening ewo top back clinic ya kache ya ewo South Junction kuma se South Junction na ye ben Ghana Water Works enu nti bomodia na bra ye mfa emfidie nhwehwe ne padua ni mu hunu yade ya hawo na ye ma anu aduro no ebu ana yade no wakolata ompese wo be hunu nto yi wotia na je se wode wo kwa samandro no top back clinic doctor for bebo yade na pie ne ma wonuro ye nro ne de eye kama South Junction ye wo ye ben Ghana Water Works enkran ye wo hacho Agboba road me social and small diabetes typhoid also hypertension intishewa awo na mope anampo wa bema wa yemre bomodi anako top back clinic ni ntu yade ase 0244 373895 0244 373895 and 0545 467887 0545 467887 na nakwa koko yenkwen we dia ko bi ni wo say ayu onyo ayu okumu aguro yi se we shia wo baby wo se le pe onu swapping ni so okodru ka tesu e chinchan e dia ayu yo 3 months and now bra current e dia be ya have current and this a woman current net kwa I just said back to the mono and you worry about it. Tete no Papa woni se wo pen wo hia no 3 months be ma wura dem wo ne be magina so wo fe wa no ode ni nse wura mu koba ode ni nse etu wo mia wo no fo wo ye dai na wo se me ma woni Fokwo no ne na yire ne wonne mfamoma fokwei fokwo tu pasua ne pasua mesia bemo mama neni o me dia boho me de ya den mama free me pacho jo no so ni abre na wo ji aye bibie ade na be me hia me bisa ma wa me na fefe anu awie de se rewura wo anu nom no fo na wie mi ato no kaka de abie ma wie na wo si wo nware ye na wo di ni wura adam ho na wo de ni se wura ho pie na de sent na bonsa ano ebie na bonsa ano na akade be bie mu o wo mani be megina so tokom chikom chinkem timpem den sa no a enebno wodi wo jimi ya pia freedom ho no mpato wan na on fan ko enebno enebno me sifafo ama bi jimi mi enka no kran kire wo mo wodi wo baba nanti na wodi mpena mempene na waka ni straight at from bra mesro mempene na wo tue sika na wodi wo pie ko da bramu ko hotel na wo ba na wo ko na wo wia no sa ko kacha na menka ma asem nchiro bia asem wo no anka nchiro bi so wo bewu
Wubewu aya ye nyansa anwoma no ase bi wo no anka wubewu woni ya no so hu ye no ye my sister we dia and we dia atomi la so be ma me pay bia ni ha ma fa me dia me kwa bie mama no na se wode be ma me a meje o say nya say 2 days pepe ne sister no 2 days naka onye dai half day kura ko betwa afa half day Bama padia yi o padia no o padia no it is a one day na se wo hia wo bi na wo do no a atonse na e chi wakoma ene wakoma fa eno ano no wotumi hu se eno ano no wakoma ne wo ya se nyina bo tokom na eno ano na mo de hia se bom eno na kira se wo hia wo do eno wo hia wo do na kokoko na pai wo hia wo do mi se enti ha wo nua na nya wonya de pa obekunu so na mako wobekunu na wobekunu na moko sa na yes wobekunu ana wo so ni sister Esther wonim say wobekunu mumie no nyina Lydia wonim say wobekunu Dora nim so na Dora so nim say wobekunu ana wobekunu no wa amfra no wa amfra no wona wo ko ya na chese wo de wako chirechire na ono de wo pe na waje a wonya wo de nti se wo pe so ye dan abetina na odi ni saka wa se me pe na odi ni se wura mu no na nka wo di pie ye na wa amfa no aka ni kwan se minia no 2 days okobie mu ma no wona wo na ye okay wona wo na ye jai sa ho ya no ne papa ba bi to na wonya na so munyo no okay na wona ne se wona ne twempra next time wo ko sia ba ma bi na se wo do no na se wo pese wo ma na fama no na ye de wo ba ye wo ti wo yi wo wie ye nyina no wo de na wo ye wo nkofa foforo ya wo fa wa ye wo den wo ye wo den eti wo pa de na som na ye ni yiye na mie ni pa nwere ye ho na Dora so abia ma ko midi ni ho ya wo ne se eye wo sister no bibi na enko yi a ko bu sister man no one wo daaye ana one wo anna Lydia ba ma no wo ko bu Esther man no one wo daaye one wo anna ne nsakeke na odi guru mu ene sister ne nsakeke na odi guru mu de anya mpacho me de me premafa eno ano no asumdua ba enye se baye kuntu ase one ne wo ho ase wuni ni ho na we nyina ekofa aye daba mesira ne maame mesira wo fie na eseye no enkola na enu tete we no we maame fo bi ehye da yiyani na ye seye ma na ye ma de nse wo ba na se mfa wo mo ho ni ye jeje mu abro mu beka nkola na bomu no wakọ ne baba akọ ho na akọ kakra wakọ ne baba kakra baba akọ ho na akọ kakra na nkola ni nyina ase wa chi e mo bo maame wa chi e mo bo ka wo ma ni bom na fo obi anfo nso o ma no na fe de anigye mra fie yesra Dora ana Lydia said so abodua obewu wabodua wobewu enti wo ma ni na ono mo na ni dua no na asomdue emra nyame show ekwekoko na ate ne kan Karistic Ventures akachi ne ye kro ye ne de Zahara mission ne G capsules no aba na ye de hindi e ba mission so aka ho bi Zahara man capsules tuatua to na Zahara mission ne G capsules ne de wonim won fansuo no G capsules no na emom no wo de mission no be yensuo na de anom G capsules no eyentafo wonum ko ebomo enti wo ye G capsules mienu no ahwe Mr no 3 cups ye de kuru wa bia butu aduro no so na wo de anom eba ne sia gonorrhea beko syphilis beko oba odepo beko ebisimie system no ensansan ni kuru gu be ma wama be ma honye ni enye kama ensansan ni kuru bi egu ba no nchenchen ni inside no ema ho no enye akono no Mr no no Zahara shane ne G capsules na entumi emo Zahara capsules de eboa ma be ma gina ne na so na chese ahimrachi wutun se be ma ya so wa pagya mu kakra wa hunu sampa me be me ye adwuma na emum na yemrache be ma ni pagya mu mu akwa ba mesew winya so be no Zahara man capsules ne bi be ma wo do benada emu emre winya Zahara man capsules ne bi e be ye mu adwuma ma wa watumi on sampa se de wo ye be ma mu na hindi e ba me sane de malaria fever typhoid diabetes wo bi odware wi ana ne honam ye hene wo de ye hindi e ba me se dro ni nyina busu apane no e ba ya che amase getum ye de bi kwa mo na doctor bi di fa ha ne di bi fa enso to
enuntima nanya hare na kwajo di okanshi drug lane pharmacy ne ba chemical shop BMO wo benya be friend 0246 348334 0246 348334 and 0248 569335 0248 569335 top choco chocolate spread no there where the fa wo pan no munya tobuase etwa pan no mienu wo ba mu biceps no she sana na ohwe guma na de ne na ne fa ho eja wa adwo na na yire di ade o enu a o na na ka say di ade na yire di ade eni asem wanda Maa Akos ya mo yam hwie ya metia na ni no mo farisa Okay, don't chocolate 3-in-1 chocolate drink na so de cocoa wo milk no sugar bibia wo mu dada ti de we hia ene nsuo hie bomodi ane ko supermarket bia mo top choco chocolate spread and a top choco 3-in-1 chocolate drink enye na 0243 033 033 0243 033 033 aye chocolate pastor evangelist mami bien kwen aminchia me ba ha na wo adwusu bomfa wa bie won ne mba nyina wo mu tie fefefe mami kasa adwaman ano odin papa adwaman papa ba ku wura fie o hu se ntiti mu aba on se ese anuanom wa titim se nyamia mfa fie sa ekan ya abeda we chese ebeka ho obie nu obetimi siesie sa nuanum ntamasem na bonse na ekuye kan se me ebekwa madachi abrewa wawu da ho no wayi ase manso nko mi wuru so obawu amana yi ase ya chekada ba ma mi wawu ya wayi ase ebe cheka mama yi ase nko nda be cheka because mama no ojonso eno ojonso obekwai eno ojonso ndomu na ba be hia ntudwoso fo ojo sika akọ bekwai fo ojo sika akọ ye wie ya na kada ho 200 million 300 million ye che mama wudi a ene ye cheka na obawu a ye cheka so kola ni nyina o mufa ni nyina nkodwom mufa ni ye na bebre ni ye ho atoy ba ma me de akeka akọ no wa hwe yie ni mo to papa panyini ye wura fie wei ye be cheka wo yi ase wo dwaman nuanu man ko mu ti fefefe wasai fie no ebe ye dey ye nua bai na ade no hunu na upa ye nya ho ayisem mama me ya bema ade ya pa ne se bema na di ya sori no opa ba bia dunso agu na wonya ba bia dunso nwuo na di ya kam dunso ya kam no wonya kuruaba amfa ngum opi abontia ba bia obi danchi ba bia obadwunso akano akano wow adina dawai masowmu mafiwa no mayew se de mayew bia asi wokura no sabi ene ya wia wase afo akade biew wekura chedie enenye na dunso dinipa wo pekura ba dunso agum wa mananyu no pia banti no bia man kura ba no adunso agum a arenti na akwadunso adunso wie so kwa sama no resource asama no resource what ho was influence ni na me na tena ana eno yaudie ne sei ye kwa na se de wo nya na woto no kwa se wani nso ase wani nso ono kura de te ono kura de ye wo nko a enye obi ade na akogye ye so ho enti nyansemu a kataso ne ye kom na wo sakasa sa no a enti ni nua no busa se e de pa na woje fine e obi kuru me ne natie uni aba ko so akogye obi ko ne wo de nyame a wadom nko a wo ya akoko mu a wo ntra ho na onye wade wo ba se obi no be chem chicken wings so enti se minim se fie ono se ye sa pam ne na da ho dia beti ya sa ani wenti na kan nyina so no e ya pam bi e da ho saudi fe ma fe gise nkrofo de nkrofo nkokọ o mu wi no na ye tu ni sere ne de amaw na wo wi
basa ye no me e ba be de fie ho afi bo se nkola e ba no the same thing abusuafo mu nhwe na sa apam mu nhwe na mu breaki papa no a wonsoso no kwasem se wa dibone o wa dibone wa chigba di na ko hye dem wa mo ani a ko oh no wa mo ani na ninu aba so on de wo pa junso na di wa jina wa junso gu se kuru abani so wuro won de wo de abafie wo de se wo de utuka ufuru new month wo ko wura ufie wo no yere wo ma multi peace ba hwe manso wo de agafie bi ye be sere Ghana for ma ye be sere mo sabo we na bi wo ufie ho na e koso sa nyansani ye ne twaso fi se ye nim guase ye nome mojafra na mudie no do adu ko do ko ye so amana ni wadi udaka wafa tese wo wuro ba na akwa do no ntini na wafa no bible se wafa no enti wono wada bibia che won nam bia wono wa ya wie juso nkwa no ntini juso mu kura bani ba no so pia bontia no obi se mu kura bani ba juso gu so let's say yes also enjoy new month branch so dem fa ya na yo new month branch mu de okay hey new month branch mu de if you see I enjoy abrewa so bi so no so so kwa wo bi ba e abrewa nkasa okay but abrewa abahye bone ye be sraw okay hwe na toto achi ansana waja wo ma ho akọ na nyame ntimi nhyiraw amen nana yire ma na making kai enema bi na similar story say ya ni ebusa ni nua ne say na ade na wonua ekunu no akofa o say ni nua no o ma mape we di kan ansa na no ba enti ye ko heaven pro bia be ko ne de enti we nye news but news if we say mojafra say o say ma me hu ne say bibi wo ho bibi wo ha o di say because we busa no for several times say only ne die simple yes or no oya no ye ma dia na hye ho secret bi wo ho a omo mpese omo beka na me we nyina nkomra say the sister kwe ka ma me no me de me blame me obia say bad time na wa wo ma miensa na say dwumadie we kwaso a wate ada no because no say no so okanya na obone ma me din o me ma me anya hwe amfa ho me ma me anya hwe amfa ma me die na wo ho nti a wo ma miensa na asemasi o mpempanifo na munsiesi ma me ade na wo ye no wo benya sunsunsanso o me de me blame o mu nyina fi se o mo de o mo amaye mo bone awie wo ma me no wo na de e kone wo so original se bibi na abedua wo fidua ni ma wo se wo so original edu mre wo se oye maami asede na wuti gina na wutu ase ansa na abekọ awakọ enkwan me wachi no e ka meda ho se de papa e ka no me de me ka se maami sorry sisi e na ye ohun adwuma na oba ne de me se ye obebre ka chen because one fe buo kra ma wukunu ane ni titete fi se mi nim so ne discuss ya ansa de a fi se die na wahu me e ya ho ya na se ni bre for o hwe se 6 years ya na che sa asem ye ko be 10 years o die nti na afa na asa wani abre ho se ye duabo ne dia fine me hwehwem na ye na ne dua na se nye dua no na ye se ha wo se wunua na timi abeje wo boy wo na ade ne ko kire no so no na ko hu na ade o se so ade na wo ade na wo ntwe wo nsem frase se ye 6 years so se ye die o na wo introduce no so no na ko hu na ade a se so one na wo ede bembiem jano no monko say ye bibi na wo so aka no ye hu na de wo say ye de bo ne ye fambo a me de maame no na me wo no so maame so original sisi ase ba time na di mu a edi ma wo ma no me da se na naire eniete ne nka no na shanenson ema me se eye Josie fashion awie wono na apamatade ahyeme na fe ebi nso hye akua no enu nti bomode a Josie owobom so woni meet me the sports no na di ehwe animo atade enye ready made na ebom no yapam sa pepepe eniate anti jo ye beba ye beba
and Momadi and Echo Joseph Fashion album Sonny meets me the spot and edition move wedding engagement party a year office where Friday wear baby I will be a Ghana abrichire baby I will be a wound side be a yofe which are now with the majors your bepembiama what the was a penosua and ne or bepembiama Fred Joseph Fashion it was 0243 433 465 0243 433 465 and now she's here the Plus Beauty Shop she's here stadium one Unity Oyo no and Eddie and Shenimo ye mama no or a very nice woman na enanu bisa ni dinam kaso be babro fudi bio was me di mami brago nam say yes tina abra ho asesa no ka se de wusiti edi obon no Mona Lisa ho anwan ne ho anwan ne bodi a ma akome betena se kra mentimi mo na so mbisa osmedi e de mami brago enu nti she's here ye mami brago wo ho a wo be ye wuti wo ye wedding engagement party baby a wuko bia no wo be ye wuti river no kama rig no kama adwuma no wote ase ankasa enu nti obeboa owo stadium on Unity Oyo ne din hwe ne mo bomodi a ne ye mami brago it was 0249 155 776 0249 155 776 o friend wa obeje wo so na mom se wo how wo so wo problem ni bi ba bia wo bia no fa wo how bra wo problem ne fa bra ye betra so ne yesiesie ni na makama ye waskwa ye ne mo na edi enhwe ne o ba na wo fom kwane a na wa free producer me ba mu ho na mayira kwan me fa hene free producer was 020 39 33 582 020 39 33 582 ufre producer abajo so na afei watumi achira wo kwan no a wode beba yanyiska ewa ha say happy birthday enkoma Matilda Owusu ansa why big fan papa ewo Facebook and afei YouTube or share your program no na o chese Matilda nyame onshira Matilda Owusu ansa happy I know what fepa nanima ase yi nanima said nanima no as a little kosia ai ne de no fe enti obapa nyame onhira papa na onto wonkwa na emu na oma de wodo sabesom enye nhira happy birthday enkoma Francis Yabua Junior wo school wo rich school de nyame ewo na Francis ononso Yabua Junior ononso eco school Francis wonyame onhira papa na onto wonkwa enemu happy birthday enkoma Mrs. Jimaima Asante Krobia Asante ya wono wadweso na yere nana Krobia Asante wo adweso ne yere ene Mrs. Jimaima Asante mame onyame enhira papa when you won free adumo enko adumo Dr. Mafo Fertility Herbal Center yenua baby can say odi ne birthday na ne messages ne dross ntino akowrem why you big fan me pacho nyame yadoma mehwehwe na echina ya yedi ama Dr. Mafo Fertility Herbal Center Dr. Mafo se tutumnika na bra mana moto awafo amope ema awo ne ma momra Dr. Mafo omama ne Dr. Mafo omankoda Dr. Mafo obemwa wontafo obemwa wo henasa se de wusi pa woni bia Dr. Mafo de bema sa se nyame adom ne sa yare sane mu die no a de ayo si akwan ma yade ne ma no obeyi free ho ama wo ne ma no obeyi free ama wo na ba afei mesrew se wo yo batan wa wo mfiemiensa afenefa akoda no wo show say bia se wo nante wo gina owia problem day fanabra Dr. Mafo Fertility Herbal Center ho na Dr. Mafo enhwe dia tochima obema obano anante na wonso watumi akwayi wadwuma wa atonso sreso atie bisa abase atonso esreso atie bisa abase woni the Presbyterian School no ene di enhwe mo Fred Dr. Mafo e was 0244 41 1099 0244 41 1099 and 0277 741618 0277
1618 Dr. Mafo Bejo so na emom no Osbel Ghana Limited yen and na Osbel Block Factory and Building Materials me pacho wo pe adanse wo niam man fo ni nkyira ba bia se Osbel for eho na wo pe blocks ankasa de sudan and cement ne boa ye de nkoto cement no obi se wo fentwa blocks o hwa no obi ani ho a wo de half atwa no wo de aka no pe ba bia fa so wo di sini de so okoton wo afa wo dan ni so na efrofro cement nim e mane masa ko Osbel for ho na kwajo mu stones quarry duct and afa cement blocks ni bi blocks ne ho eden ye wakase ye ne mosque ne de hwe ne mo wo pe second hand car so a Osbel garage and motors ye wo da kwadwom ye cars no ho eden na open electrical appliances and so a ye shop no ewo adum ensuase enu ti so open blocks open electrical appliances anampo open second hand car to for Osbel 0240 403247 0240 403247 na one angel so a Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services me say ayarsana ya doma chede ne nyame wode ma ya prostate cancer and prostate enlargement ya ebetu ase ne mun san ya de ben syphilis gonorrhea ya tu ase awona wa for mo pemomra magi bi oba wakoso ekumanum no ehonye bra ne esiesie ho ma fibroid stroke diabetes hypertension hepatitis A B C and D typhoid fever malaria na se ulcer enko ba bia the number 1 Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services akwana wasoko tie ye wokuma se Ohim School Junction Ohim amount from Barkasi Road where we be when your restaurant and snack bar no ya bie dia ma general public no enu nti bra bebom ne ra mu ne didi enkran ye new Achimota Petroleum Bungalow ye ne Family Life International School and edition mo ye won nice facilities admission accommodation ebi ewo enkran ho 0543 320030 0543 320030 na 0244 126123 0244 126123 Sankofa Natural Food Spices no ya de ginger esurisa from we sanketenkete prakasa garlic and ya de ayo emeduane ya de stew gravy chicken beef soup no fa Sankofa Natural Beef Spices fa ayo restaurant nature bar for monyina wa true ni ebedimudwa from 0555 60 31 43 0555 60 31 43 na yenye wo so ye twa ye ho abasese ayaba ya beto city no obosu ni mukra bi obesha glass and some was so anymore but medama say Pastor Julius na Nakuya and evangelist and Ishmael the father obi anti akra no kwa wan hwe se de akra no ehu atutu akurokuro city obi akoma ba so se yamua akure yegusu dase yede tu yetiefo anim ene wo yini yede ne kwa hospital ni nyina wo de ye kasa no na cheso etu ba bia me pese eho no a na de to so amaye yakoto sere yetiefo ema omo bua ye ne ho nto no yegusu a ye hwe no basa ye hwe bofu me ene nakakra transformation so ye no promise ya no papa na tunika fast am say na dia na mi hu ana mi ni ancestor nya me hwe no na mi se wadanfo ne no na metimi ne na twempra metimi ne twempra ma ne nye ye obra mi ni se papa no wadanfo ne no na me kwa so me ba no besi na mi say na obi a wo kwa asoro wo bo besi hu na ohun mi mom a wa woni mu ba bia no ohun mi mom no papa ni ekọ ana wa woni mu ba bia ni mom no wu nti eye da bi wo ma ati ase fi so papa no beba ho ami nti mi na ko hu na wanchia because onni mu no eti ho no eye me nwa ana o se wai enya ne hwe no nti medwia asemu anam na se de na wi nipa ho ayehu sese papa eti efi ho no Maa Akos mehu na papa na ti mi a oba me nchen no ene ma sesa so ma no kasa mi ko ka che mi nua no me papa so obe mi good obe mi se ti ne yenti no mehu papa no na ye fie nanim no watra ho kra ko gina baabi na mi nua ne di mi ka kofo ka no no na fie na me hwewom papa ne hu mi se mi gina ha no pe baabi afa eti en toto so sa mehu bia no ne papa no mi se ne wiase Maa Akos many mre papa ni say fi so yo bi ku na mu asem eye ma ho dwiri pa omo atena papa na ekoda mi nua na chen a ona mi fie anim ofra adwuma eba ona mi fie Maa Akos asem enya wan asem hwan na asem we ni nua didi 90 mi de mi nya nipa mi o mie na no ka eye ma wan asem eti mi de na mi nim say fi ho no
nua benya no papa no ofrɛ me or the different number frɛ me no se hwan o se me eduado usmako me kate phone no manye if you say sabio we are we say me nua no na me nua no so ya we se na me no free pa woni ani nim say woni ye free na woni ani nim say papa na so pa oni so ase me pa say na ju 10 o'clock me ni je ohwen de oni say e de metrali ka ma hu nti oni say papa na ase me pe eti nya fe ya sabio woni na tene na oba frem apa me cho na ti ofrem pa me ka ti me de free ho nya me anim me nua no ho aye me hu papa nti e free ho de me hu me ne nkasa be pesa me no ka nti no me ma me adamfo bi oba na me ha ne se me ni nuane nkasa nti no me ma me adamfo bi ba na oktuni fo se me ni me nuane nkasa oba me ho 2 times me mua no enti dia do so tre no se dia na wunuane aye wan nti woni ne nkasa na me si se dia me kan ye kwan se na me nua de ma fa so nti se ka ye be ma oni ire obe wale me nti kama no kasa nti kamuni ama ma wale ade abo me na ma me se asemwe na ma me se me na mekan bi si ye kuro mu omukura de na otwi bi omuko ni onukura de osi ni nuane je na ware ense papa we ya ware nti asemwe de enye we na ese ma me de hia ne so nti fina de kwati saade a o ma mu biem nti me nuane start so ne papa na twen pra me kan de papa ne ye nyina papa na mo ni tu nyina me ka se me nuane ntimi de papa ne kwatwen plan me ka kire me maame sa samba o so obo pani amane na me ni se eye maame de ka maame me ka kire maame se papa ya se me pe me na ti be 3 months papa jan ha o mi ska kra ya aduane amane dan nyina me ni papa jan me nua hu enye si wo hu ye kobo no kra ka kire me so ni se madam fo ne papa na se me penti no o ntimi ni papa na ntena amane nya fe de me hu nya me nua akọ papa nchen ene na kwotena ti aya me nwanwa yiye me ma me ka kire me se papa na anya ade ti no papa no me fa ne number ma no na on pata me na me se dabi papa na pata o na person oba tan ka oba frɛ papa no eni me nua na ka se mu ye nua no ade na ese mu ye bibi sei na ka mu nyi omu so ntumpo na makọ ebi kra kira bi akola bi yesa obusuan ni mu pa omo ama na hu se sa de na nye enti no omo nya bi se be ma kra oni oba afia no ya pam enti no enye omu nya me sa na me pe free ma me no makọ amasa afi de wi acha mi nua se ne kra ni mi o se de yo aye kutia eye wo ya ahye o se me ne papa no ho ancha na mi hu so ne papa na nyam satam me shame de makọ wo boy no awu nia Lydia beje no wanyam papa ne mi nua eti omo nyam no mi nuanom nyame anim si yan kan no kure mi wi ase aba ma anya loke mi nuanom de omo no me nketo no na pe ma ba panifo na ba to de omo no tambia no me ma asem onye de sa na ma asem ko enti me kan we no ekire mi nua ba akọ anam si de mi nua we ya de ya me ya pa se me kasima che uni yesi kan wase mu je nipa na unua so wo kan wase ma che na ese wusura na unua je boy unua je sugar daddy afiri wonsam ensiri o mi bisa me se wan kasa unua woni ne fi ma ko mi akasa mi nua afiri ya funu kro ma me ba ko papa ba ko watumi je sugar daddy afiri bi mame yankwe Bacha ye friend me Jennifer free him by me bacha me free Santa se free him okay Jenny yeti we we bacha ye de me na mo ana nya boni biase bacha me ni abrante bi hia wo sa tam ne yete edwase me ni hia yo na mo so so te enzema na me sumi su adwuma wa enzema ti me ni agrekenzema bacha ti me ni hia wo ho na do opasem to me ni na da me ne tenae na mpacho tene ni mu me na wo ememu mienu ema mienu afi nkura na hwemu no enhyada nkoyi papa biasa wawie mpacho minwi bene na tenae no acha se me ne enyem ba akọ no na papa ye senka ompene ma me ne nyeden entena ho me se me no me esrem no no so ya asantini nte ba sa na e ba ha adwen ya mamre no ontime enye ni nyina nkosi nti ye presu bia na ma me ye se ne
enye hwe wanze me ne na nya awo no nko ade onya no me enye de ye ntena ho na ja ye nyina ye tete ho enti ye tu ko me tu firi me maame me ho kwatena na so wo nwamaase ti ho na ne ye ti agrek nwamaase acha enti ye ba che de be nye ho no firi ba ho andan ho si me krom ne ho okay ba che okay enti ye kwatena ho no mo no abrabo ni mu no ne dam tam son afina de yedo ba ha dan kra na yenye bio ne ye se ne sa de ja be kwa akopɛ dan bi be foforo ne yetuba ne betena apiri ti ye ba ye benya dan ne bi won ye betena apiri na amna na tete wa nti mu ho no maame mo ye sister na do mo hwɛ de ye kɔ na nya de se o me pene so maame ne na atena na am so okay ne sa de amate nti maame kɔtena me maame mo so kakra na maame mo se sa de me nko me kurum na me nko nkɔtena ho na ja me kɔe enti me ko na mu ana me san bai na boy yes men sambra no ne mbetena no ne papa ma akokasa se be ya oba ware me na nka me na atena na yetimi ahwe akora na so enti mu won me san bai me bai ya me san betena kumase no me san ne betena epire hono ti yetiti mu ana me san nyem ba akono ti menyem de otosu mienu no okay emu hono mo so me so na ablabo nesto na emu oden kakra di na eja ye pem so bia enti de be yanse me wo ye no se me kopa adwuma bi na me ye ono ye driver ni osan ye painter na eja me ye se me ye aduane aton akora no so no osuade enso so no me se me tenantena se me ye adwuma ti me ye adwuma ni na me no aduane ton ekoba te bi okora me ho kire me ya me se bra da wan kwa adwuma pacho pesen ka so mi mu kakra na odi eji akora na me so me na da me ho because e to da wo be ma adwuma nye de bia na be kwa be de ubenye bi ntene ji akora na me so me na da me ho o kan wo se onye baby-ness na waji abofra no ama ma ye ye mienu ye ba onye baby-ness ntime na me ntime le ya onye baby sitter da bi na me see you teja akora shemechi obi a wo hemman oteme nka nyina obi anim asema meken bebi a yetena ye obi a ti obi a obo on mo hu a na ne ya na ha no wo bisa bra na aden na ase wuti fie na akora hye oba achi no odi oso adwan no odi ton ade aden na won ji akora no na ono nso nkomba ne nipa akora wa bobo hu musu obeka sa asam na chire ne dane de nsu ebu wakasa ebu yo obeye wo no na wotimi di wo matema na fide obi a mantem obi aja ka so wonka na yesu etimi de ndi ma me hwede ye kona ese me di akora ne ko school okay na metimi ye de ye madwuma internet school bi ewo ye hono emu nhyɛ da enwasa na me ese ne saade a me di akora na be kwa akotu school na nkɔtwera akora ne din be kɔtwera ne din me bisa na sika wo so wani bi wo ho na msio me a misika na me kɔtwera akora ne din nyina so na wona me ne net da sɔre onye me ho ade nsoso na eja me ne net ho enti me kwa me soso na adwan na me ye no me kɔ me sɔle ahemache kokurum me kwa akɔditwa ne ma ba nu adwan ne bo a me ba no no asɔre kora agya akora ne ho e wo kete so no agya akora ne nko a wadam no akɔ akɔtena na bi o yeso wo kɔtena na akɔ akɔtena ho enti me de onkɔ adwuma okɔtena segya ase onkɔ adwuma segya ase ai me say all boys ni group sa na omu di nkomo na ade no jamba ketwa ne honom na chese wokɔ nti me ba na chese ma ba bebie pono no ma ba behwe akora no se oda hɔ a ne ma na ma ba bedware no etomre bia girl na wo kyira ade wɔ honom kura mpo na ebu ame cause oba na school ni nika nti girl ne ba na chese wono na ba befa akora no bi okro beba kora na me ye adwuma girl ne baba bedwale akora no ba be siesie ne ho no ode akora ne ko school ma me enti me ya me se ne wo ma akora ne wo mu fie ho enti sa akora no sa me pon a ne ma ba be gya akora fi se ode ne ba fie kora na enya de obehwa akora no on fi no me ba on fi no happy birthday Akoma Grace Anna Lawe owon kran oye fan pa oh Grace wodi enya hwe nyame ya domu a wakira ya besan dia wo mu ama wa ya de to so a eno onuafo apon no yankwan dache enya de se obaba behwa akora no ntimi am si gya ne ho na de me ba me pon ba ntimi pon na me ba ese ma fa ho no ma fa akora no na me de ne ko ka se nyina mu nso no na pani no me kwa akwo no na pani ni mom kodi o ma me ho me ba pani ni kodi boy ne ma me ho me ba
okodi boy ne maame meba eye kafefe capsules mesre wada low sperm count be ma waye mbrempemo wo de boss wa 1 minute 2 minutes wadun so nkuruma ensu fita bi fru ben manano ba oba won so enka wo ho wakosu akuma no ensuo wo ne be ma da won te de ene adede wonya